ne ball so na ewira mu baabi na dwane kɔ wukurom ente san so abraso mpa na bɛbɔ mama ne sɛ maame amene ne ti wo ye me wo kume na ye nyina ye mrem na nkrofo ma ehunu amane kɔ na wo maame we boa wone ne nkɔwe enamire yi di akoda tin kosuku eso ahwede afiri agreke kromo ase enante fom ede ba sofolai ede anko ye koka maame ne sai uko sofolai ankra getenkete nyina so mo ton ade obi am ko school ba no ma be fom ne makwachi are na we di o ma ne ko school ansa ni ku toche ezu gina fon so we see we court now sa papa no case ni nu obateme to nkra me ma wo ne akope ukuyada so anfa court nkra ta meremia me ubehia me se wan fa court nkra ta mo voice na wo ha me pese me bo ama Ghana fo buafu bebre because yen solution ye pama kura no na me se mo maame nkura mo Ghana mo maame wo hini ni na me kasa no woni wo bite wo ye wani aya wo de nioma soa wo a wo se mama ene mekwa chiri pa koton ne ma na ma ti hihye ne ma no de drosso na ye bie station fufuro bi ye ton ne ma pa ma na efre me no mo pesa ye bie station fufuro bi ye ton ne ma ti hihye ne ma no ma me sada no so piesie yire ho aso obeton ne ma na ma na sa uri ato apampa ne twene ewiram na first kan dwan ko okurum na kwabo maame mama ne kwan ode fa so ne mra mefre no na nhihye ye ono ye no wo mu kirem enye san so abrasompa bra na bebo mama ne ebusu for confession time ede ne waye no hu a unya ya nkansi ana wagyaye ye kwa homa ne so ti akodane ne o papa ofia enne me ti e be pon 6 ye betra asem ni mu afria akoduru kosovu ya said ye e kwam de wasole ko ofie obi asoma ya grace obi abaso yenko hello bibi nti membo udin e de na waye no hu a unya ya nko wagya ya na ensi kura mechia osompa kutuo mechia obibia na ewi ma me abaya bia masisto na Mr. ena metna no panchen ni me ma meda esmi ofana atete me ha obedino ebedru bia medrin me too at the age of 16 years ena me of start years say one meda would you fear say at the age of 16 years and now wo fa wo maame nua be ma pa me pacho ane nenu akanfo say yenchi ana yechi exactly wo fa ba mo me timi ware wo pacho say 15 years and wo fa ni status one wo da me pacho ane yo yenti e enti was status one me da me aja obi kan at the age minimum she nti woni me ada ma afei aduru se maduru fear was me worry ama ya worry me ni mi ku neti enso ma me see am no ka say mi ku ne me hia na ni nyati nka bia me wo fa na ji nko na wo mitiri nti ene ko am no ka say metini aka say me ba a me ne mi ku na wo na nye mi ku ba ya me wo fa ne ba wo ba pani na mpo no wo ba pani no me pacho ane ni na mpo no wo fa ne gusu wo wale wie nyina ji wo fa no da so ne wo da me pacho ane na da wo fa no oni yire na da Ghana for me bi wa mo bobo da mo na me se ma din me mami hu ya me ja me ho awa na wa dia wa na dura na sister jigane ja kire de ada wo fa na de atopanko mami ni mu me wai na me na wa fa wanyini ana wanyini
onim se ma wale me wale poti mu bi enso still so ne me da mini mi kun fia na kra ibo fa ho adwenya na emu nya wo de pa chose wonu ku hia na emu nya wo de and me see acting come for me fa ho adwen na wo mi madam me pa cha wo ma ye de o ma hye ukuada na ukuada bra office why na fa me pa cha fa wo fa ne number ne ma producer ye wi a me frɛ no ana wo mpese obeti se obi ate me patch ati ti me ni tuna ma frɛ me tuna me koya me fa na me bre yate abije mo nyi papa ne number no ne en frɛ no na nkwase asam bro bro so ekura mu dodo akan fo no wo fa ba mum de otumi ware no eno titi brem ne mpo ni ho yanko 1 and 2 hello ma me pacho e mo udin dia na waye no hu ana unya ya nka nsi kura ma de ma ye no me hu de bebre na ba ko we na me beka na mini me connect nyama nkoye kura emei pe jama tna wa me te be ye na yakofan adom nyama status de peja na nyama peja na afi de obo papa isu ada obo ne so ada na ni sei ma obo ne so emo like time odi bebe fie mastem oraha ofa ha se kasa kire ni bia wonte ejuaide timini madam fu bi kodi nkomo ana oye se onimbe bi ode me beko na jamene na ko na konfo ti papa ne bi se me ni ma se me bo mama ni nyina na obo modi ya tra me ni ma bi se me nkekan sie ni na me ye ni nyina mba na mdi bi no aduane na mdi bi gu nsuo mo ma no dware ye na ma fisa dan be sin dan me nu me ho akasa na do di dwale dia na aye no bibi anya ndi atrawa de enwe ma jimi why jimi eni esai ma why jimi o na said you ma o ka so bo pe wan say but why no jimi bibi basta bi wo bane so mbo e bu ti oni so nim say yale ye dia na ebei na de na konfo bi aprampo mu di poni sei eti say when dey ma what try dey wan say na ye na odi eja wa say dey obeye bibi o eti di okoye me dofo aboa sam wa o ma wa o me no me wo why me no me wo me say me wo dey menya kra be ma na ye sensensei oh enye so wo kai ma na wotumi no woda ma say wotumi no woda oh isi ade enye kra aye basta enye ma enye yo me pacho eda ukua dabra na odifo pa beba na mu amode na se akoye spiritual no beba behwe mu nti ukua dabra wai mpacho yo matema na da se asemuni obi ba be ma na jimi koloto hello Mpacho, good morning, good afternoon papa mpacho mo odin dia na waye nu hu a unya ya nka wanye yo Mpacho ade ama he dum ho pa ne se oni le debit na infie 9 we are dai oni le debit na infie 9 woni white 9 woni le debit na infie 9 ai okay na etina no ye abortion 4 mu ye abortion 4 ai lady na se lady na konanim nso na konanim ani betima o lady no de on way it is Zion when now ti be si utirima na ya o ya me ya ai au urade hu ni mobo onse wa amwa no onse wo de wakwachu wo be ma bachi wo de akwa wo onse wo de wachu be ma bachi wakwa wo urade hu ye mobo yo wa hello na ai mama mo odin dia na waye nu hu a wunya ya nka wanye mama if I talk then mama we are not 30 years o mama we no waye dai nan wa 13 years okay ma so e ka menen o si
Me mama ya sema one day binda me father be me. Wo father. Mama me ko wani me sai. Wo papa. Wo papa wo. If I saw. En wonu obedaaye. I saw me father madam mama say more 23 years on my god. Abi je mumfa gay number. Ma me mpa cho gina so ne mpeke number. Ju papa no what ase. What ase ana wawu. Wa ka bia bona kuna to na twena mai. Hey. IBJ. Hey, ansem what Waldo. Again, Kevin, so no so say the on what to na mo wijasu. Hello. Hello. Eja mo di dia na waya nu hu ana wo ma wunya ya nko agyan. Me pacho me step mother bi kotnai. Wono step mother kotnai. Pacho the timai. Na o de me fa ya kayaka di ni mu. Ema atete be mu nti na school for am no mo ko school no. No mo ya we say ni na me step mother de no mo. Nti no omo maami afitu say me fa no fa baby. Nti me de fa baby say na be ya ontime nwo. Say na o titi mi nti no. Ontime nwo. Nti no besi sabri me step mother no nwo ama me fa da na ja akọ foforo. Me huni bia na me yamasho. Na bra. Kaso enti we 90 e we die. Ka kire no na mo baby kro no mo kwa ya ho ne me ana. Mpacho ye de no ko ayi wanchi akura bia se afire ko bi wo ase. Anwase. Baby ayi kwa ku fi somfo wo no. Me ehonam de no ko na bosom na ye ko ye no ate je baby e fire no. Nipa no I don't know. Now I say for you the no. Almost also any around crowd you. Into na ma you the menye. Because me concern ka me ankasa person na me concern ka me kwa kwa ba na dia e for you no. Nipa na kura no higher man for so say for now. Into na ma you the menye. Bra me pa cho gina so na me fa o number na. Tachi man na oda so wo. Mba cho da bi see am o do man ko. Anka me ba weekend me fro na ya hwese metimi ni wahia why ne enkwere be fa so why mpacho moni crofo matia monyo omuyie o na so be dia wo ya be kwa obedwu nsagu mu o wo bedwu nsagu nkwe ate mo amone kwala atia mu show mboko me se wo ton ne ma na ton ne ma no na to papa ne twene bola so na dwane First carnival car Jan call mammy ho. And this abra some papa mamma ye. Na bonine dross. Ghana. Show. Emma ni papa no jai na wa dear wa wo. Says what the acquisition do me a danyo. Wow baby I any free. Missy program ya ye. E yin sebu piece say. Yanko. Line bang. Hello. Minu ampacha o emodin dia na waya wanu hu ana wo mu a wo benya anka wagyae dia ma oni so kakra ma ye wa ne ente one no me pe me le nyom me de no ko ma me so ho aha nte me no ko no me ma fa na ki se ama me je hu ni makondo wo yire nyam na ade ko ne ma me wo so nkwa wo no wa fa na ki Pachai. Eti ho ahonye wakono. Wo yire ne honye wakono. Pachai. Ama wo yire ne honye wakono. Pachai. Na de wo baba akona de enko. Pachai. Nsano mi Ka kira wo yire na pa yire cho na mu de mo be ana untumi nkan so a wo no wo ba na ja akwa no tum na nemi a wani di na tena ba bie. We dey say nyi. Ana bende. Ewa. Hello. Hello. Me ba cho mo di dia no wa ya nu hu ana unya ya nko anya kula. Pacho me ne be me bi ewoye. Me ne fa ifu na me jan ho ko fa me de ko ma be ma foforo.
Na tete abema ndi me fam no me ame hu say. What do be fam? Ya hu say. Odi me fam pa hu say wi ase ame yodo. What did obi ni say na kwachi obi? Na kwachi na de ma no e. Na o ka say me nkoi ba na misuro. E na wo de kwachi ye. Mpachan. Na nipa na wo de yin say na kwachi no onim say ba na ye ne dia. Onim say nye ne dia ba ono so onwo. Etu aka na no atum no waje. Mpachan. Eti ka benya ka de ba na koma na akra ne papa nkasa. Because I told them film me black. Oh, what do be fam? One can who say unya no kwafo. Ba nyame be boa wa ye be hu de be ya ye be boa. Yeah. Esam wo do. Hello. Hello. Papa mo di dia no wa ya wo mpa unya ya nka wa anya na wo mu a wanu hu. Me fa sha de me ya me nu mu a me nya ya nka me nya ne se mo age of 29 years. But I'm see no a massive a man no matter where else no more 80. The same kind from bro. What for mapa? The Bachan. The thing a baby cram and see Obaa pet. No more. Yes. Hey. And then otherwise forget Yana. Me Bacha daddy. I will talent no. Me Pacho me some chance meeting. It me a fast and bad 3 days. Send Casadi and be free ho. Eba sana ma ufa ma bebre sana ese wo ne ma bia na me na we weska ka be se bibia se me adwuma to me am ka kra na ne kra na no bi ka na mi fi na wa ware me ba na wa nso still me sanity ntimi jai untumi nya ma asem no me ba jada anyway I should be more and maybe come fasting 5 days in the demand. And I just said, woman suffer pa na ye say spiritual and I say psychological issue na ma counselor why intigena so na producer fa number why. Yeah, wo bron sama tene magu nipa so 20 ahen wa fa ma aburu 80. 20 no afama aburu 80. Yanko. Hello. Hello. Obaa man pacho mo di dia no waye nu ana wo mu awunya yanko anye. Me me kunye na ma pinke ni oya wo de me na nti. Ama mi cha no ko share baby e juma kakra se bia me nda na wajai. By still na on tini njai. I'm no ama on the name crash on the major my mention continue be ma from the don no so don NTCC makani na kambo by still na ni kunu me tell bi that be man na me nyan so na me tell but ni kunu so makata see our means but on timase na Obaa Yaa no wasesa on side do ye na ani ja na ko ba ko no ai yes o si mi jan like ono ni person beja tu na se minini jaya wo so sister enipa no wo kum wo tete ene wa jai na wo ko ene wa no wa ko fa be ma wo so ono ye wo kama ene we na be kan wa sa ba wo ba bi ogina na ogina ho wan sesan eti wo betina ho awu ante mable wai minya ho so minya ho so we so wai tira ho no nkum hello. Yeah, Joe. Oh, alright. No, Kasema. Hello. Hello. Eja mo di dia no ya wanu wa unya ya nka wa anye kura. Ya so man prima. Dia ma ya manu no pa ne se. So panyin bia wajidini yintin de ni be sie kakra. Na ohu me no odede me ma me ne yege. So for penina de wa na ni yege. Ai. Wo fa so for penina to. Mi mum na me fa no. Wo na wo fa ni to. Ai. Na wo na wo yege dada. Daddy. It is say so for na dan wo gay. Hey. Burun samu be twa ba wo.
share Gina Sonian for number 1 na do be ma cancel why Pacho Gina Sukum Hi Hello Hello and some were world medrofo modi dia na why no ho a unya ya nka wo yo masa kakra me woni say maybe na media down for chi e de me fa wura me he eno na ba de ye me de afene se me fa be ma na wawale but me pacho ma worry e so no still be ma me da won te de won sana me sana na e me me ho ma ya me timi dai ma ya me timi dai wadanfo na introduce you sir me pacho ma da fu be sa ka me ni kuno and kasabasa by tema yen temutre and what me say mama me na me pena me ma be ma be say me na me see ya and no one no me ye ba ko pena aso mi de ma be sin ne eti wo de en de wa na wa u semu me pa chai me timi jai ya be 3 months me san so ma me ye pa eti ama me ni nye na wo ku ni say o masturbate sa ana me town enya ma ku na anya ma we ana onu ya ma wa enya ode so ana wo koda na nka wa fichiri mama ana no so me na say me enti me ni ko ntama akorama ese ye hene cancer na ase me ni ho ebiem erade be ya why wo de akoso atie na mo a mo ye say ni ya fa mo number ye de mo be ma cancel na ebi ma start last year for no ma start amoye counseling session no it is free next 2 weeks ikono so omanya improvement in the ombeba hello emodi edi na waye nu hu na jana na ye nu mo se me be ma bitinai because no ne be ma bitinai hello ye tie o na ai ma ni be ma bitinai na ye dai na be ma bitinai na ni bu ni kwase ya nti me ye na gente me fa be ma ba na no ye masturbation na wale for so still masturbation na ibusuye ama work am metan o si di anu ibusuye masturbation what did niema that na de mensa na de na kisi ama wale kwa no still masturbation na ibusuye na work am metan no awo ne nda wo bon samu ye biu na mu die be ma tadua ne momu nya mu da eno de ed no na on sare se be wo ana mu di bi foforo jo jina so na producer fa number ya be frɛ why ye radi hu mari mo no bron sama sene magu ye so obi abaso hello Yadia yani abidio hello sama e piano hello radio ben ono so e bi enisi hello na ma modin dia na waye nu hu ana unya ya nka wanye bacho be 10 years ni so jani between no be no be 3 years ni na ye dai 10 years bacho e dia na si ni so jani between asa uni so jani bi twempena ano ena ye dai for panel intimi say me the so jani na so na bi no o se die ena udi ni sani ko she so jani no bacho wa ba something ba ka ken kwa udi so jani mu ya na de ba ko che no tie say aye wo ba ndai e kola no wai akola no wa so no anu sani obi ma akola ni ba akola ni papa na nkasa ho
ne papa no ankasa ne nechi na so ne gusu ji sika me din kwa ya me fa so no ka chere sa pa ne no ba ti ma ne no ne sika ki Say akwala no udi soja ni no nete. Hello. Hey. Emma Goliath, Emma Samson, Emma Kenkong. Emma Gentefo. Hello, Pacho Modi. Yeah, mammy, Serwaa, me no Obaa Champana. I don't know from the metai. I'm from the metai. Ah. Uno about Champana or Ban Waffle. I'm a jam on my sack of offer, and one and half on my set down. Two Jacqua Faffle. Ah, no, so much in Jawanya say. You see, I'm more 22 years. Nemasan what change? A mamma change it. They can come in here, make us a 20 and I say 22. Yo, and you wait your bra while waiting your jay. Lady and ye be Anna. Other Obanos mean to me, my papa, bro, anymore. Who to me a day? Meeting to my papa, bro, bank. Who to me to Nafa bank? 22 years. Ah, dear Juma. I'm not an electrician. Electrician. Naya Juma ba. Oh, mammy. It's my papa. A papa and to the audience or there's a samana. Mammy, let me out. When wait tonight, I am one from wall. I'm a suffer. Strong spiritual marriage. Yo, you better throw na, or do for Papa be 2 amount. Yes, sir. Unta kunyen sude. Yeah, yes, I wait your mobile. Who changes Sadi? Radibabo. Hello. Hello. Now, my modi, oh, dear, and why are we not young one yet? Also, Master Betty. What did dear Pentoa, dear? One sana. Now, unikum. What's that here? This say 5 years. 5 years. Now, you. Yeah. Now, person would jai. Anna. You. Radiba Boawai. Now, Jinasudi, your phone number. Or do you for Papa Hemona? Say, masturbation, need you. Cremu man in I you. No wonder. Bron somewhere didn't patch too much. Hello. 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 Lan is why I confession time. Only need as what the assemble. Yeah, but you mama ni mama. Hello. Eh, what na man so kakra why? Hello. Hello. Oh. Hello. Now, ma, modi India and why no. Good Afternoon. Hello. Yet you won't come and make us away. Hello. Hello. Oh, I be Jadian. I'm also having a met to tell you, yet the near blue. For the new way, I have many penny ablis. Hello. Hello. Ejamo India and why no. Yo, my daughter, madam, say you. And the madam, I'm say, the representative. I'm not going to coin up to the Bahakoya. You could do the violence. I don't know what I'm 99 yet. Sounds bad back. Timber and like man and woman also no command cassette. You took mine, Timber and also a man of the freedom. Somebody say, me, yet, maybe I do see. To the anon. You were rather a boy, baby, you come from. Hello. Hello. Also, good afternoon.
Afternoon, I am a molding dear and why I knew one now. Unya yank one you cry. Mamba, so Makuma is family. Oh, yeah, quick temper. I sent to a room day. The great Makuma is family. Mammy, wait your wabo home pie. Say, Radin mobile. Now, when you say funny, then Santo Akuma, so why? Why try fasting, Mount? I dare be a while. Now, why won't say, how ne say when your man try fasting, Mount? Now, shall so say, I'll bear fasting, no crana, will be Baba sure before. A bassa a nyai fasting to us so ye. Now, Yamibe mobile, why? Hello? Mammy Pacho Modi. Young you. If I saw any bear man, now back. Now, my cranny, my castle, Mammy, Mammy Scarco saying, I thought to me, I thought to me, and Sunday. When they make one, we just can't cross saying, and into us on the maintenance. What was saying, saying? Never try. I won't now. Only I do Bonnie wood to them. A radical quadro. I win now in papa. You bear Martin now to me, so your back could do for room my four. You could 20 say good. Never made back once I'm passing with Emma. Well, now, one pamon. Crofonia bri baby. When you be at 2 agua. Fanqua same film soko. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Afternoon, I jump at your modi in a young Kawai. Then why you know? Mr. About 37 years, Maori, but come on, I'm worried now. He did here, lady, we are my father, and I said, broken heart, critical to the place. Bra, what's a man who can yen you? Miss me, 37 years. Oh, 37. That's all right. Okay. Maori. Good. First, you know, now me worry, you know, now we continue the relationship, but ladies, me dating in the like, they give me broken heart and identity. It's never addicted to masturbation. But due to that, and it's so crap, me worry about me. What I saw ye? Yeah, me that so and me. Namin to change, me pato jena sudi ya fa number na odi for pa ba be hwem why ewrade masturbation di nyawo chesema edi eyense wom emema nso twini twan emema twini twan eh semuni ema de yense wom emema twen oyire no so wabrochire edura najo a twaka sande ni ye ma na ba akoso esum da so ya akoto kakra ma light na no nyade eh adai abusu semonko a yankwa ma no so e obi aba hello ma me do fu modin dia na wa ya nu hu ana unya yankwa anye ma dia me ya me ni me ho ni se ni agba de tinaye fana nyama koyi pana kunkotu ni tensa na tensa be ni le tana do ye ni na de we jai de ma bi sia obi fofo an pa ko no so eye pa ma ni se kwa de ba yin I said the ni se ne ba le catch da le di na me no wata na say na de abanja I said ni catch ni sa nice ni ba no so na o ye ni ma no ye da na me ne de me ne kino aba ne sama ma sia mi ni di amenye se ya me ni o si ayo info no se le family ya na me be go to meeting sana no ye nyama bi no am se ma me he mo na we omu mienu na so woni omu nyina atena awrade en na beboa wo mam me no kwani se me do first one but second one mama o you good or bad no ase pa me do no eni me ho be pretty said ya de odi kan awale no so odro no na wo de kwawale na ono so mla ne ho ase nti obekum na tu bende mama me say for no mama my confused na first one no de no oya wo mpe ka wo pe no so de no oya wo mpe mama na kuma ha no na bidika kredi mama betwa ko ni mu pa mama na second one de mama wata fombo ko o bibie ni o yide na o fa second one wo do de glow ebenyini na de ono so wo bu ono de na kuma twa tuduro tibra eju onkokum
Even though me pussy a phone in a tie, second one, but one also I won't pen. Unless I mean said, Major said, I'm going to be to say their face. Hey, bra. Won't quan any na only by ye, or Barney Cotton Demu. Children, who ye. I be Jan for last one, you come and Nedian Samana Boyasu. And why do you know? Guess ye we go. Hello. Hello. Ejamo di NSC. Yeah, they can say, we're not winning in Tifaco. I know that I'm small baby. You do a trying, I said, that is an active. What's in the say, yes, sir? No, since you come back, it will be a media body. Yee. It is always Anna, Nemisha, it will say, the little Hopa ye. They call more. On my criteria, them I about the number not that. No person what the coin I camera born I drain a draw who dear warrior. One a dear the crow or the BB and out in inside. Or the China None any hang. Then you catch and it's a wabayamane. Now, say, about Anna, on the anxiety today, which you bear 30 minutes and 40 minutes, Oberman should think you matter. You to me, Webre. A radical charge, why me dofu? Yeah, Kafra. Eh, where do you say? And yet, Obaa Ukunu, born what a party. Confront to say you were huni. Onyaya bra to draw Nasam Somano. Hey, Bearman any better, Debbie. Hey, Abraham Panema Quaswa Damu. Charistic, young comrana. Obijinaso. Young Fawin. Hello. Hello. Naima, Modi. Ediana, why no, I win a yank one. But when your man me when I say, no, me boy be letty. Emma, hello. Yet you, Papa. Hello. Yet you. And see, no, many boy been a net here. No, many boy been a net. Mammy meant you, no, many boy been a ten and toss me as I may wefris. Or ye me, a dear man near me, ya. Or ye, my dear man near me, and me, and soon way out. And I made it for me say. Onya them obey biane in Snapview. My few honor me, my worry, me, crony, me, manity. But boy, no. Onya obey biane in Sna. Ama a hano a teaching or Pamacho Saturday, me any day. Look at can I made it to me. And so it didn't so then, dear, and get to her. Near Bompire Money, why? Send me day out Casasa. Bompire Nasre Money, why? Adiatuso. Young comrade. As someone I drew critical. I have brought you, Calistic, and some AP Hano, unordinary. Unordinary of war. I just said some Pacomos, unordinary. Young Quay. For any ashafo nyina ebe metena sise ya no hu se charistic nupa ye dia badwa so aye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules ana hindi heba mixture ye no yi mu nkomo emu adanse ye ani mu nkyekire mu ne ye de beso mo no do fo nya bre na nkomo ya hyase ye de ye do aye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen mu se dro we aya dro a oba ene bema ana enom se uye oba na utiemi atiemi ye oba bi wo ho a ontimi emmu ne nsa 5 years ni onya ne menses da 2 years ni onya ne menses da eba ne sa na ohaw pa no namu se uye oba na utiemi na ontimi emmu nsa ontimi enya menses a mese me no to nchia ene edura aba ebeboa wo ebeboa abustu ama o menstrual flow no atimi abaye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na wo ho na innam yare ene wa betena oba bi wo ho a wafa innam yare bi tise gonorrhea syphilis eja no insunsanso bebre
ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi ma nsansan bi a ɛho mfata ɛho nya nika etimi egugu na himfi hɔ prekesen ɔbaa bi so wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ a bonsa etimi egya no dwonso ya yawo etimi so egya ne sisi yale sɛ woyɛ ɔbaa na utie me na innam yare ene wabetena mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben o wode uduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ene Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wo hɔ na white pa anase odepoa ene wabetena ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi ma ensuo bi egugu na asabi pampan ebi wom etimi so ma enkekaya nkete bi jana me say amanie pa no namu sɛ woyɛ ɔbaa na utie me na white anase odepoa ene wabetena na wako ako uhu sesaye bia wo ɔbaa me no tonchia eduro baako pɛ ana bɛboa wo eduro baako pɛ ana bɛdi wasemama wo eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛma so na utie me no wako wura tokurobɔ ne mu bɛma bi wɔ hɔ a wate innam yare bi tse gonorrhea syphilis anase chlamydia ama ne bɛma hi ama ne bɛma ɛfɔn ama ensansan bi atie gu ne bɛma no ho prekesen bɛma bi wɔ hɔ a me se ɛba ne saa ɔdwonso ana ɔbrɛ na ɔkyem ansa na dwonso no atimaba ɔwɔ ana ne bɛma mu nyina ɛhyehyɛ no ɔwɔ ana ne bɛma mu ɛbɔ no pɛ ubose ne bɛma mu adwan no bɛma bi wɔ hɔ a otimi nya adwene bi sɛ ebia odi nsɛmɔni bi mpo obi mpo na ato na duro bɛma mesrɛ onya duro ɛyɛ yare na wo yare na aduro pa na wo nhia ye na aduro a ɛbɛboa wo ɛbɛma innam yare na ahyɛ wo so akyɛ innam yare na ahyɛ wo so akyɛ sometimes wo hɔ na enso fitaa bi firi wo bɛma mu ba no bɛma fa Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ɛno ne aduro bɛma onoma innam yare bia ahinta wo nipadua num innam yare bia edi 10 years 5 years a wako a uhu sisaye bia wo mu no unum aduro na ebeyi ni nyina ede afiri ho na say do we asa aye aduro won so a ebo odofo bia ono nko a ubonse de bia wadwale awie no na ayese de bibi enenam ne ho no na ayese de ahokeka nketenkete saa de we aye na wako ako ohun sisaye bia wo mu odofo meseme no tonchia Zahara mixture ene Zahara G capsules no eduro no abasa ebeboa wo kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo uduru ha wo se wo pɛ Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura onoma bacteria infections bi a ehita wo nipadua num no ebeyi ni nyina e de afiri ho odefo bi so wo ho a ulcer pa ene na betena etete no aduane to ne yema ohuna mane ondidi yeso amane hunu pa na ohu aho abosa ne boa no nyina ehyehye no odofo wotesa na ulcer ha wadwen na wako uhu sesaye bia wo ma Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro na abasa ebeboa wo kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pɛ Zahara mixture ene Zahara G capsules so the for ho na owo weak immune system say do we aye adura odofo no bura ahodo ane yatwetwe mu ahoden no ane ye de aye Zahara mixture ene Zahara G capsules to the for ho na onkommo no ayemere owo weak immune system uye bibi kakra bi a ubonsa onkoa na ote so ubonsa de bia yare nketenkete de bia waye no fo bibi uye bibi kakra bi a bonsa wabre na ote so unante kakra bi a ubonsa unhuna mane na ohome pa ubonsa wonkoa de bia infections na hawadwen ekọ na ba onumaduro ekọ na ba wonkoa de bia kata cold na hawadwen wabọ 10 years ni oda hobo wa odafo edura enne me se aba ebeboa wo ebe boost immune system no na strengthen wo ama wa pomuden no akọ nanim SCP esita agina so odafo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo die number C ebia na wakoto aduro no anase ukoto aduro no uhia chechiremu bi o de frɛ ye beje wo so 0246 34 83 34 0246
34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for number you the screen so to the fa bibia e kire wadwere so a ontia se bian ofre ya ye benya daje a chechuru mu na nkomotwetwe na duru ya duru aye fe no hindi haba mister na ya duru we aye duru a ebo odophobia malaria fever ene wabetena wonkoa ubonse de bia waposo aye wo ya de bia tipaye ubonse onkoa de bia nipadua no aye hyehyehye wonum aye nwonwono untimi endidi enye kama odofo uhia hindi haba mister enu ni adura abeboa wo typhoid na abetena wo so no wo typhoid na was fedra kwa unhu sisaye bia wo mu odofo mena otonchia fa hindi haba mister na aye waduro kodra store pharmacy shop heba shop bia ben wo uduru ho a wo se wo pe hindi haba mister odofo bi so ho a no sugar level no de bia obecheke na kosoro odofo wo saw ha we mu a fa hindi haba mister na aye waduro wo pressure na adano dadwene no etete wo no kodra store pharmacy shop heba shop bia ben wo se wo pe hindi haba mister odofo bi wo ha na dwuma oye na eden ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho eba ne sa na de bia amana pomden na atosini odofo wotesa me kamfo hindi haba mister no ene de amawo kodra store pharmacy shop heba shop bia ben wo se wo pe hindi haba mister enu ni adura odofo onoma abeboa wo jalia bia ahinta asie woni padua no mu no aduro no ebeyi ni nyina ade afiri ho odofo yabekọ ya adura ye fe no Zahara man capsules na sa aduro we aye adura aye na cha herbs a ye de abadwa so sa uye bema na utie me na ne upem memeduranom a emfa nsunsuam so bia enkobere wo daachen upem memeduranom emfa tipaye bi enkobere wo upem memeduranom onoma ho enye hyehyehye ane bema mesere wo choose Zahara man capsules enu ni adura aye natural herbs sa uye bema na owo premature ejaculation bema bi wo ha ye friend 1 minute bema me patche sen odi boania na mesese ya sa uye bema na otesa na ye twetweo ye teteo ye bon samrane se wo uye 1 minute bema mese wo duro ene Zahara man capsules sa uye bema so na utie me na weak erection ene wabetena me patche sen bema bi wo ha mese esem na adwo eba ne sa na enumguase ana aka no bema mesra wo ma ngenegene oba no na adura eba aba mese enne ebeboa wo enne Zahara man capsules se uye bema so na utie me na sisi yale echenchere ene wabetena etete wa ha wadwen bema kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara man capsules enu ni adura ebeboa wo na bema utoduro na obenom no anopa 2 enumle 2 nom to aso na mmereye bia bema mese waye ye twetwewo ebo samrane se 1 minute bema no onum Zahara man capsules ne to aso a ebeyi ni nyina e de free ho odofo saje number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other phone number so that TV no so to bet mafa bibia onti asie bia ofre ya entoboase me be kire wase na da bia meka aya mentena ho emma yare na emma onya mobo efisa na asetere mu ayedene to the photo na mo na ko ba bia to waduro bia say ye pharmacy shop herbal shop license chemical shop bia ben wo de oduru ha wo se wo pe Zahara mixture and Zahara G capsules na ye dura onoma ebeboa wo ebe boost immune system no na aside to infection biase na unu maduro na wo de Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules no na ene ye dura ye de abegya so a ye fe no hindi herbal mixture eboa odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene na betena ene Zahara man capsules a eboa bema bia me say ene waye mmira won mantam a ye balance samrane se untra one na ye nroi upa bia
Ghana ha baabia na owo Accra mantam Okashi Drug Lane shops na wo ho nyina eton bi Ruta Herba Angel Herba Hallos Herba chese baabia ton aduro bia obenya bi na oba Kumase from so a Ashtown ni Murom ene KO so a okoho a Baseline Pharmacy owo Ashtown okoho a yendo no abuso wo ho na Misty Herba Kolinak Herba Danny Herba Apidank Herba Blessed Require Fredimens Herba yendo no abuso wo ho na okota fofoma PFA Pharmacy obenya bi wo ho PFA Pharmacy abuso wo ho na okọ asafo so a Habme Pharmacy Jab Pharmacy obenya bi wo ho na okota krade so a Sir Charles Christ is the answer AA Mensa obenya yo nyumpa ni bi wo ho na okọ Bogos so a Unique Herbs enuo no abuso wo ho Precious obenya bi wo Unique Herbs na okọ Mankasim side ho so a Jeff Herba Abankaris Herba obenya bi wo no ho na me se Ghana ha bia me se odofo ye ton aduro de ubowura ho na wo se wo pe charistic for nupa na obenya bi wo baabia na da bia meka odofo Zahara Mr no o no ma ubabum Zahara Mr no ana dia mene Zahara G capsules no na eye infections ana wodi treat a hunu se eye nam yare o se wo partner so enum bi na onum aduro no so anom toatoa so na obahu se infections bia ehinta woni padie anim no aduro no ebeba wuram ayi ni nyina ade afiri ho na odafo da bia meka aya na onum aduro na nom toatoa so menom ne ne enkase adekye a wo atom anom da bi obu ha onum aduro na onom ne na adekye onom just a 2 days time me da say my lady. Okay, order for message numbers in Subium 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Bia to Drobia obenya nyumpa ni bi na utado na obeya danse na waka se charistic adro ne ye papa me da se yes ya da se piwak na free what the garlic crojen the aye dro tu entehye wa kase mroso me sane me na tititi eno ni 3p garlic me hyehye ne so se ye toa ehwe we pai ni tini ye kokko frɛ wɔnom wɔ 0248928824 medima fo sɛ wani amawo a ɔgye ne ho die nti wa moya die dia ɔwɔ abuya kwa agogo ha ya 0244774282 grow fine sɛ yadeɛ pa sɛ mojamu yadeɛ kokete so a wona wo sotia na etie uchima ani basa widie nani asai wayade awie na ho towo obatan wa wo apese opia bonten eyege ni aye koko ne no mo de eye digital eba sentence na adwuma ba bi eto na duro tu aduro ye ka ne so ne nam 0244596532 Kingdom garlic capsules ne bitters wono no di ka oye atomene capsules say gel doubt crema so a so mpe garlic pampa we ne bedu kagina mu ipacho boy cholesterol afei sasabro kuma yade stroke nyodwe yade akoma ebo kinkim Kingdom ginseng power capsules tremendous capsules 059728298855 IBJ confession yan fam yenu pe ni empeje second case koda no guy na oboy you know most friends say ex no ndi ne dey say ye friend no na ba so tawni enku en e dey sack because say choro mame anso ho adwen ne back ex yesu kopiem o ex ho atete birem Twitter ho no a yesi me video sui wo di same ho a nyasem ketwa confession yanko number 1 hello abije munko ya grandpa munko fa kola ne papa nimra hello
na ai ma me mo udin dia na waye no hu ana wunya ya nka nsikura Hello. Obaa pa mo udin dia na waye no hu a wunya ya nka wanye. Hello. Dia na waye no hu a wunya ya nka wanye. Pacho meso. Dia sem. Meso me hear masturbation sa. Wa na wo mfie sen. Pacho mo 80. Kafra wa igina su kom ne mfa number. Na me se Ghana ha de se obi enu wa ne nsada ho. Oba bia ansa hye ne pantim. Hey! Na de Ghana ha de oba bia ansa hye mu o. Bia ansa hye ne dross mu o. Na basak. Me nkwa o manu so. Kesa mo peni video ni bi me hwe. Fane ko ai bi je ni bere. Hello. Yeah, mommy. Na basak e te say. Compacha you no. Udi no ma bone correct there. Da bi wrong. Ni ya bone say. Neba sack. Neba sack. Yeah, neba sack. Neba na hwana neba sack. Enyo ya anya we ya mpa chawo. Ya anya picture we misere wo. Yo papa ya da wase pa ya se ene. X uji udie trendy wo ho pa na ja. Ewie ya se ye frene ya bo aba so se adwuma wo ye ma Sompa Nkomo ne wo hinini no. Ye ni aso. Na da be na ababa kumase na ababa chia yi. Ebia next man me ba kumase nti me ba ho. Bo modin ya ye hwehwe why? Oh, okay. Ne basak radin shirawo. Okay. We that's it. Katache tuga ono so ye chia no pa katache. Ese mo pe na chiri kwa maye. E na se wa ye ba keto ano. Se wa de obeba se wa de her voice. Ah se wa ne friend her voice no. Ah se wa de so ndie me ba. Next year obeba show so obeba kumasi next year nti obeba. Yanko yanim. Hello. Yeah. Me pa chawo. Emo udi dia na waye nu hu a unya ya nko wanye. Me me so ba no de me nye bibia. Memo no mo ye masturbation no. Metimi a chiro mo ka fi no mo kota. Ni nyina etobika. Edro. Ai. No manu. Pasai. Eni ejina so ne mfa number na ya de aba pa ekumo. Ya de asi. Abusuafo em se last week ana ya fa bi ba video ni to so mame. Me ba nini. Yanko enne weda na ese go so ahwede nti menyi ni se besa. Frɛ na wo su. Abusuafo ma hu me baby. Na kwra ne ye me mobbo. Enne weda na ese go so ahwede nti menyi ni se besa. Ena ma frɛ na wo su. Se o si ansa ma me ne be ka se dey. Wa ka de baby efri na ehe na ufra omde obetra ma me nchen. Abrodun kwa. Obaa Yaa wanya say. Ansa na obedi bronya. Ti unko school. Ahwidie ya na moton. Ya da se. Abusuafo. Mr. Last week Wednesday. And asem we see ukuada. Na me koye program wa sorry bi okode. Ti me ye madwene se me koto kelewele na ewo patase no. Cause ade e besa. Intimi ni aduane bi emudu. Ti me ni me driver ata baby obi a 80 swame taxi rank. Nya me hira no papa ata aduane wo. Cause ata me ne nam bibia. Nya me hira no. Ono ne driver ni a otumi kɔ me bedroom me gya bibi wo me dem a otumi beje safoa ekoye adwuma kyese wabeka mabusua no ho na wo bre ne ho ase so ena ye nam ti atapa keka na metimo koto kelewele na ba na me hu video ye da so yi ti me ne akra ne kasa I said me ne kasa yi ana me man is kan okoi
ti bi post video no na nkrofo show interest say ena miramu Ghana hade why ba na enko school na kwala no kura say wo be na yadwuma na ma ne enko school mpon ti na che say ye be kwa akọhwe akoda no ade echi ye ko chi ye hu ya fa picture ne to so mai picture na ade to abrantie nyame nhira ne papa mi so onipa bi ahia Peter e wona brabom boy yi wo takwa oso ye adwuma takwa gold mines ana ti wo kwa adwuma no hu video no wono so ne yiri free abrodu nkwa e no di video no koye sa akoda bi se ni ena ne yire no maame wo so je asem no na chese wo mo share video no okro ni ma na wo tia me kopine sell abura onyame nhira no wa ye dwuma enra me ofra me na ma sisi alade nananom nyina la wonta wa achiri abura man obey nipa wa ba na do wa bedo wase wo ye de shi kwana wa fado ama ye hu ye de shi na ochame kwabre sel so yade etu onu so hu ye no ni yesi radio station bi okromo ye frɛ no ofoforo radio omo so te asem no nyame nhira wo mo kronki to am de wo mo do mo hu na abrapa eno ofoforo foi wo mo so mu saa na kyerɛ sɛ maame na nyante ye sɛ me hwehwɛ akola nti ade kye wa makora na mpie eti ye be ma papa na akora ne papa abetrase kwa akora wo mo ti case no Peter abije nyabotre papa no ebe kwan ya wo mo fa so mo ti asem no eja betrase fa wo na wo bag fa to we de ne wom wa yiri mu dende de se wuto di to wi se wi bag eja what and then na ye frɛ wo sɛn ampoma akoda yi me paache wo kafra ye se ne papa nkasa frim eti wo de ye mfa ne sɛ oyɛ wabanoma de di kan ye den no be pie kumase Porto my sister no so pe akora anyi na atena na me me ka che ndo ma mo wa akora ho na akola ni ma no ne na wo Porto me na wo mi enti Grace na ye panyin pa ho no wa akra ono so anya wo ba eti wo ma ne de amo ye nketoa eti maami a obefa Grace wo nua pa na abusua mu nua me maami nua ba eno so opa akoda ena wo de ne ma no na mo de ne ma ne se akora no onko school ana Porto bran ya de ne bran no de acha no akola ka asan ko boko school but eti no obodu ha no si onko nto ka so onko no na mka che sa na che da no ka akola na mba me sister so gitu so on tene beba na mo tam na o che na nso ba akora ne wo abrand no ko school oh no okay ada asem isi ye wo ye den na wo te ti fi o papa radio na makwaefo meba ti meba no mu na meti se omo na sisi akola du kumasi na o sa ahwele ama omo atwa video na aba ho nti mu kodu pepepe na me pa atare na meko nti mu ko no mu yi picture no na je se ya makola ye no mo ka je mo se sa ma de ma me sa omo sa aka akola no ho na me so sana tija mafra mesita nti mafra mesita no no so anyare wan pupuniti nti ade tin na no ma yesaka akola no obetra ni nche wanya sei mfa se wan ya wo ba sika sen no de ma ne bae wo jo ba ne wo fe no de ma ne ba to o de ma ne ba no se ye bi wo busum yi so a akola betina 1 year na waso anema ama na pampam atwepe me no wo ba no sika san na ode ma ne bae se lorry fare no efiri akwa abro a munya straight car wato bi wo ha benye straight car bi so wo ha tisa wo kosi fosu ba cho nti eva ne se ni nyina no lorry fare ne yesen
Grace, who kono lawless fair or Joe saying, or Joe 100 cities. And a mamma and a mouse cousin 200 cities. 1 year now buying cat sardine. I then I would do house soon go school. Mamma no say, soon go school and no correct. One castle do be go school. Ah. Onya kwala ba ko kan ho a na chese ono na be ya adwuma no na wo ansa no de wako school be eyi na ufira wo de ahwede ne ba so fulai mote he ne mic si so ya mo hwe ma no Grace ma wano so kasaden ai mote kromo ase fahin Oscar Oscar Kasadin Oscar Osika be bronu bi wo ho a etiefie wa na mo sensen ahwede no esi na kwa da so estate na maame no ono ote he oti Oscar wa na ahwede na nye maame na ade a obi no twa branye yeso eti de bia no ahwede sen na woton Nana cause sensoye. Na nyonkwa na woton. Implement. Sa kola ba kono musu firi. Musu fra brodu nkwa. Wonu su fra brodu nkwa ho. Eja wo na ade sa kola ne so ma no. Na maame no firi du nkwa ho. Mesista no. Ai. Ya ye fia brodu nkwa ni ye we pu ye fia problem. Ba ye ma me hwa na odi mo di ebetena. Iti ja openkra na eso akosi sabi afiri ho. Na sa kola na Grace one ne ton no ono so onfie sen. Ndi min ni fi. One no hwan ne ko fie office. Na osu ko nya kola foforo de ube ko school na re na sa kola ne ba wan for wanko. Ndi min tumenti. Dana mi hia wo no. Sei na edwa no netie. Emla ko chi mu a mi hia no. Sa da na market ne te sen. Eye. Ni ento ade. No to. Na ya tobi ama. Na re na mi hia wa mi busa wo no na wusu no. E de na ma wusu no. Nkada baby ina wadun tin. Ti na wodde. On se sa da na nsuo no so. Eji sesi e ka se ko school na abeko. Pachai. Ama wa no so. Pachai. Ana woni mu ade. Enyima ade. Nti chebe so adwuma na ba eden. Kan ko school. No bi asu nu ade no ba eden no akọ school na so awede na awaso ano. Affect wa dwen na. Ube ko school. E jamra Grace ibe kumase no gina sen. No gina P5. Eya samu. Eje se ka se ubetina ha na wako school na beko school beko du nkwa na wako school. Wako du nkwa wako school. Aha de ontina bi. Adusuro adwane. Hey! Yenkwa o mane so ni Peter nkasa. De Obaa Yaa ye hu kesi. Na maame na nkasa Grace o ye da adwuma o maame no. Sasa already. Ache so ndie ahwede fatiri na wabie. No ankasa ne ma wen ne mako school. Kasa ne mako school. Pachai. One. Hello. Hello, mommy. Peter, it is say. What are the mom? Peter, emi say wona wa ya adwuma yi nyina ma yen. Say pro show ya me ye mi production. Abura mpane na abije ni omo ka nyina yen ka ho. Mi aba kukodru fo na ma ye ma ade. Peter. Mommy. Eye den na case wo fasem. Aye mommy, em da wati. Then I'm me office. One day, it man yes, the 4:00. That's the fine. The police pick up. So I'm just putting say video be course. Peter dan ho kakra na asa online mu break ya twetwe ni mu. Hello mommy. Aha, yenko.
you know, me for bus na me show video no. Na me hu sa akwala no all kasa na osu. Ti me hu me say akwala we de den e course na osu. Na me save video no. Na me de mama in-law water kwabodunko. Ti no me de man me say mama pa wa hwehwe akwala no so free abodunko. Na me de man no so de ma sorry abodunko FM station bi wo hono. Na almost broadcast information no. Ti o ma na masan frɛ me pacho mehu no saa na masan ne obi so watakrade on so twa bodun kɔ saa later on na me frɛ me say papa no ne ba no o tie FM station na ɛwɔ abodun kɔ no ofofo na mo de hu akwa no papa so like na wo your life na me hu say akwala bi abatwe gu wo say maame na akwa no to ahwede no na ma ne gu na me frɛ no ma no me frɛ na me saka akwa no maame no akwa no tene nkyɛn no na me frɛ akwala no maame ne sɛ be ka frɛ mommy oni me kasa bebre na me yɛ no ma me de frɛ wo ti kwa me fa so me hu akwa no nie mommy nyame nhyira wo papa Peter wa yɛ adwuma pa nyame nhyira wo esi akwala no waba ha na e pesi e hwekwan yɛ de ne bɛfa so yɛ nyina yɛ bɛboa no na ya mana kusku nti ɛno ho adwuma na yɛ yi munya na mo fo kyena me kwabele sɛ nso ma yɛ yenko yɛ ni yo Peter ne yɛ da asipi yo abusuafo abrantie ɛna ɔyɛ adwuma ne nyinaa ɛma yɛ naja emra Grace Obaa Kumase no mo bɛsra ne da afi ba ko ada na mama hwehwɛ no sɛ bia maame no sa kola no so hwɛ ne yie so hwɛ ne yaja ada na mama ma ya yiri kase wo phone ra also maame ne yine tipan nti ono amom na odi sa problem na aba na kola ono ne obi ti a wa frɛ ne de ono no obetumi agina maame ne nim aka kyerɛ wo so ono ne ntifan ɛna ono ani ono a ono phone nti maame ne kra na afrɛ sɛ bɛgye ne papa nkasa ono gira ho no obɛda no waka eya mo de nkola akɔtena ba bi a mo nkɔ hwɛ de yɛkɔ so hwɛ de akola pampamu ayɛ atwe pɛme Grace say wusu enyima ade na siboko school yi ekɔ ne sen school ubay wo yakola on pekasa na otum kasa bro ko school ni ya da no nyimu kura ba work bi wo kwa na hu no ye work nyina no obetum why aye ni na ba na hu ne na oyi na hode wo so Obaa ha ne de asa ne ma agye agu kura nti ofufa we do ma ba ko ho a oye teacher yin wo school na de ne ko nti ada no bo kan na nka enkwa ahoma no do hello achiame Kobnesel ma nana hima me ma wana ha o ya me nana na wa po mu teden nana Obaa di na dawo ma na mo mpa ibentu mu ye ana mpoto wa so apo urade na adaworo ma me so me hu ye pa ya do Obaa gas nana nyame ya adom ejampoma onyene ba Grace wa so won quaranta bando de won fra abora ode won abe kayensa sompa yenye won kasa naja adwumadena aye ya ekonkoden ma ye hu afre na echi kwan na ye ma wakwanya na aka bibi kakra kire wa de hia wa abora ni wiasa ma nyina woli tewe wi abri nana majin kai ma gawasi ya da su da mo Obaa bi na me jago me chewe chefu na wo adekasa maye abrodun ko o ma cha mi ko na efa kenzi na mulika se ke ya no ye na na hima na dawo o sia ma abra da o wo ho kasibi ta na on ya abor ebe bi ani chewa wa tu sa se wa du shan mo di tima ìgbà yẹn mo máa ń rìn máa ní ohun Obaa kan yẹ mi sísè òní àyè mi sísè kàṣí pápápápá mo tẹ̀lé wà àbúfẹ́ lọ́rọ̀ àfẹ́ lẹ́yìn èmi ìjọ òtún ní ti ẹ̀dẹ́ mo fi abúlé kọ̀ wà ń bẹ́ níbi na mo náà nọ ọ̀gbìn tí mo di fídíò ń di fẹ́ nù
na ɔyɛ mi di wɔn dwuma na mo sɛ no ma ɔfoforo radio aboadu nkɔ akokɔ wu a na ɔhene ne mpanyinfo ampa wɔn nso so wɔn nso anya akɔdze wɔtena saa wɔhwehwɛ mu a wɔyɛ ya na ɔyɛ aboadu nkɔ ampa na wɔkɔhu ɔde ne papa na wɔkura ma yɛ ɔbɔ ase na adawo na nyanyima wadawo mba ɔtumi bu a ma yɛtumi kafa abofra no ɔde na abɛka nsa nti megyina kasasini do amma a wɔtwe yɛ nyinaa dɛ yɛde ɔbaa gaase na aseda kɛse nkɔma na nanyima yɛfiri ɔmo nom a ɔyɛ ɔfoforo radio aboabu nkɔ akokɔ wɔ ne mpanyinfo nyinaa wɔyɛ mmuayɛ biara ɔtumfo nyankopɔn ɔnsira wɔn kɛrɛta asɛm mmuayɛ asɛm kwade a wɔfa do ma ɔnam do ma abɔfo wɔboɔ hɛn na maabla bɛka yɛn sɛ ti yɛn maame ɔbɔne nyinaa sɛ ɔkita bow sɛ ɔyi bow ɔtumi yɛ tiikyɛ obi ne ba bɛgyamgye abien bi kɔ sukuu a wɔntumi amfra nkɔ na ɔno ama afa kakraba ɛgye paa ɔde hyɛ ɔno nomɛ nsɛmi ɔbɔ ade nhyira wɔn na mɛkɛsɛ fie nso ɛ maabla nhia mboa nti abɔfo a wɔpɛ a wɔbua no biara no maada wo wɔn nso ɔbɔ ade nwɔ mboa na mo wɔ yɛ mfiri ɔfoforo radio so da nso ayɛ anase kɛse ɔnkɔmɔ na nyame ɔnhyɛra na nyima bebree ɔnyene no driver na ɔnyene adwumayɛforo nyinaa wɔyɛ certificate yi Amen. Nana, nyame nhyira wae. Nana nhyira wo gogo. Nana no nyina wo abora. Nyame nhyira wo. Eda ho na ase. Na fufuru na so do na na oye na me ko jeda da o dikan aboru ko ja antonin. Ana aboru ko na lu ko ntin na tumase na otumofo na ni mpanyinfo na nyame nhyira wo. Na nyame ntonsu radio no go. Edwumayɛfo na biara na yɛ mmea bebe wakatua wɔ ɔbɔ ade wɔ ɔbɔ ade nka ho na nkyerɛ wo yɛsi na nkyerɛ w'ase fo nyinaa. Amen. Amen. Kɔbena Esel abura onyim kasa dɛ ɔnya yɛnyene kakasɛn na abusuafoɔ ɛnɛ no nkurɔfoɔ ɛne nkurɔfoɔ mate mo so ne yɛbɛgyina ɛnɛ wiei tam ya akai mesi akoda bia wo ne obi te no ode niema soa wo na wo ha wo ton niema no na to apampa no twini bola so na fesika ne dwane kokuro kwa ma me ho no anu nkɔre abo ka kire ne sante ne hyehyɛ niema ma me pa na ma didwa ma wani agye me de ba kodwa ama ma ton niema ma wo ton ya no wato apampa na twene bola so na diska na dwane ensa bra sompa ha ehwa na bebo mamane na nipa bi di nkrofo ma bone dodo ono maame no ani ni ku Peter record wo na me no solution na yepe Sompa Nkomo get results journalism ye ka ho asem no ne watimi aye why achieve we impact our society no eno ne yeka ho asem ne wo ye no emfa so ade bre nipa eno ho asem ene yeka ne nei ana maame no ne ku toche no ejina fon so say me wo mo de mba court ne ku no wodi obi be ye child labor me si eja mpoma me mom na kopim kuada papa no o papa ne friend say ma o ma me ku ye friend say kwame we de adwuma o ye mesi eja kwame mesi awo agrek kromo ase me ma wo ne akopim kuada so anfa court krata na ma me wo be hia me ni pakura o ma wo kwan so obi papa ntere mo de mo fa mo mankosu na ye kura hwehwa na ye hwehwe no na me se me ne ko trans se awede de to na wia ti aban school kura ye beboa no o ma kura ni kobi opon ano abeton ne niema me se mama wo ne kopum kuada na ne yere no
abram pa mo a ntim pese mese mabram ombegina so enti se wiase nyina ye pemwa ne de akra na ko school mo a mo fra bro chire mo pese mo boa no me a de enne sika no wo he fe aka be mfanhye envelope mini bi enso me ama koyi mo 2020 million me de ma papa no onko pa de machine no fa bi ntoni suku atade no ntwan photo no mo fan sende wiase nyina TikTok for Facebook mo a mo hwe akodai nana sam ye ne mobo see is believing any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 me am person no be eh na ye nyina ya mo akodai na ne bra bon sisa na ye nyina ya mo aboa ye ho ye ba sisi a na me nim abra no me na be me the champion brem masturbation for no we nyina akabo so me da se so me won say send ewiase no esi elkro no tumi mienu na eye adwuma e wo wiase wonyankopon etumi ene sebe obunsam so ede te se dum pempenso bi na se twa konkron no e kire ye ne ye nye se ekristofo na ya nti onyankopon asem anye ne onyankopon epa na ya dane ye ho koye ne obunsam pa na obunsam no wafa ye domum enti bibia wo ye bia no wo ye edi hye obunsam animonyam eno ne sa masturbation ya honam akono ne ne mabasa bese ya abewiase nka de be ni se woni wukrotie so timi fi wukrotie bia nka wonya bi mpo eni a na wo ye wo ya na nsoram so obunsam e de ne nsa ato omuso ntino tini e be sre ene ne wo kan no odifo pa wo mu di no kone so mo ba em se o deliver o mo a we nu nyina no e be beja na emo no sa adwuma we se no wo di wadwene koso a na tembia no ya na wo ye na emo no so wo di sande se wo hye wo so na se wo nye na mpa ebo bemu a bibia ebejai na me ko second case so mama ewiase abo hia chese ne ho odin wo hia ne ma enipa ehuru amane wo wiase nye wo hia mpompe fan se aho kire wo kire wo na enema enkoye na obi so wo so mu a wonum so de adwen papa ne nipa ne kokoduru won mu wia na chese ye no aye friends donko ne wo beye wo wiase bia wo nyankopon ensa wo mu a wunya enhira wo fa wo biba na wo hwe wo biba no wo fa ne se wankasa wo dia awrade hira na ne ye na ye me ye ne se efie bi mu ho no mu a ye modin wo be ko na se maame anoa emo a so maame ebi no perfume rice de mama ne ya no tu jimi na akwala na ono aduane na wo breye no onya bi enni na se wo ye sa ne ma we se ye be de no wonya nhira ye fa obi ba ye ne yi a sebio wonyankopon ensa ba no so ma dan kire kura no ebia na woye akokura na sabrewa no akoda no yate bia brehum bia bre wotimi eba behwe na so ye pesani kum ya se wonko a wo de na ade ne be ko school a so ma me wonyankopon won hira so je se wonko a wo de david wi ase entane sa tini afutu amede ma ne se won mo ye o me ne nkrofo ema etie no omumo dia se on be ye fese ema tan eni eja e de ma sa nkoda no wodi no koskosi na so for me kanu a opo school na woti be ye wadwuma ema na so pa se akora enemre mpo a wo mo yom kosko kwa na da se so for me adwuma be no ebinu mu se bi wo mu guso mo pa ye wo nyaye enu ntini we no so ankosko a ebedru mre bi no so ankosko kwa me ni se ubenya kunu enti yeso mo yom ne krofo mate no omo mo foundation se wo be ko school no mo no enkoda no no mo so mo nya kwara so fa so a wo mo so be yo mo efam de so fa me da se yo ma me da se ewie enchi a etiefo ne ahwefo na enadwo aya arehosem a ye ne se na no na me ka se ewiase problem ba ko pa eye enna akono adwaman eno na ama nipa bebre dam ededa prison ne adwaman ama nipa yare wo wiase enya asem ketoa
ne nyinaa yɛ ahohyɛsoɔ bi ankrofo bi anya na bɛrima etimi nya kokoduro twefo sɛ me de ma no te sɛ me di mfie me 22 years na ye ma no kra me hwemu a me ne duduo sei na se sei no abodi bataza no sɛ wɔse yɛ de ma saa ankrofo no wonyɛ wadwene adeɛ bi obi ayɛ bi start free na dwene enti wadwene no wanhyehyɛ nneɛma yie wɔ mu a ɛno na ma otutu saa na mo ne kokɔ wie saa no na masturbation ne de wonya kɔ baako wobɛkɔ mienu wokɔ miensa wobɛtoa so atoa mu agye awurade ene ɛbɛgye wo firi mu enti wɔn mo ɛyɛ saa de no wɔn mo ntena wɔn to so ɛmfa nyɛ sign board or ɛnyɛ advert mo wɔn sɛ me de sɛ yia na metie ɛfɛre sɛ ɔbaa wo kunu bɛkɔ adwuma ba na wo de ɔda mpa so do nse ewurawura mu ɛde ɛba ahodenko ɛkɔkɔ wie animguaseɛ enti yɛsrɛ saafo nyina sɛ muntu anamo na momra na mpanyifo ɛwɔ fie afọ ɔmo nsa nwom so na animguaseɛ wei de nyame anim ne enye ma me nkɔ sister yi de so hwɛ wɔn mo ɛkɔkɔ tete nkrɔfoɔ ma wɔde wɔn mo fa yaw mu enya ne nyina na kɔ wie animguaseɛ o aden eja ne kwan aden ti na wɔ sɛ wɔyɛ saa wɔn so yɛ ɔbaa wɔyɛ ɔbaa tan wɔn so wɔ ma ne bi ewiase na eti wei owo teta aban so eti wo ɔbaa tan sɛ wawu na na asɛkyena na nti obi bɛfa ɔbaba ne ne kɔtena saa asetena wei a eti maame nti wo saman kora betumi ada watumi akɔfa kora ba ya de afiri na busuafo hɔ saa wabie factory wo ma de ɔmo nka ho krɔfo ma ahwedie mu duro nsuo na ɛwɔ mu no na ɛso no awɔde no na wɔte ne suo enti wankohyia maame ya enti akora bɛtɔ ahwedie saa na bra bom kɔpem so obewu maame ya ne kunu so abɔ abɔsoɔ egyina akyire ya ɔno woni nkɔɔto kwan kyɛ wɔ bia Messi a wanya sika kokot akwade sermon so de abre obie ye be serve no kwasem because eniema nkrofo bi ye no enya nika na nyame kan twato ne se hwama mente se wa wo hwe me pa chaw awo no ho nso a pe family planning bi na ye na nya sa wo be ma akora na bawiase abedi amia betete abehahai ebi ni akora edie me pa chaw wo ba na wawo no mekokora ni ntwinni mese fensuo se jaso fama mani tu mo bia ante se wo no aduane na so na dokono na mudi na wo bon hu musuo de oba pa tentru wosan ya aba ya koma obi a ma me wura ba hu mesre wo ba hwewade na hwema me wo wei ente se wa wo hwe ma me da ase Abraham panwe na afi yenya omkwan abusuafo momo ami o na me bɛn ma abna ye hwɛ no mia mama ne 2000 sɛ papa no fa nkɔpa admission wɔ abora hɔ fa bi nto school atade ne bag na de aka no momo ami wai na ye hwɛ no so tumi wie JHS huni di tworo ne nneɛma bi kura ne ye hwɛ na ye de beto adwuma mu a na nemre ma wie ye prese ni pasa mi de man ko school de yɛnti ne pani nsɛm kuro bi asoda ya anya birthday ni nwe na kingdom nwuram patient befi ye nua bai ane miami nua maami jo a wo England Manchester ni nua dofo pa ne anti patient befi a course ya also a CEO wo he na ka ho so to patient anka na ye nua yi and now what dinner would they Joe Manchester or so wish Janet and Sons pap will crow from I yamami na yene dia Ninia Joe Josephine our Manchester England and I wish you happy birthday Marcos and I would do our day Joe saw do or do pa anti unyame onyu fra dumu and quadum ya traman faman ya mami Grace Wilson and they would in our da Katie Dubai if you could jo opoku and then they always share mami happy birthday say now would in our day when yamin shira and yesre emfa emano adwetiwa to 4 ane
One elevation Pokuya reception. Yo, Adjoa na udi wa ude Pokuya so do bebre. We empire bompire mount. Nicolina, Adweti were to phone, Adweti were to phone ed. Nicolina, nene say. I mean, shroud, when you fradum quadrum. Amen. Reagan, Ajokum, Upper West Regional Hospital, wa Pokuya Kronwa, and a vision of happy birthday. And Obuo Owusu Gerard, and also Riverside Academy from a sha, Kwado Poku Kate Dubai, and a wish you happy birthday, and I would do our day when I miss our kingdom, Yanko. Yo, ebusia for me church ya obi biara o hwe me ene NBA. Baby biara o a o ti. Ebusia for me church ya obi biara, baby biara o a o ti me nkan. Kingdom Herbal Center for anene NBA. Yato amo a yene mu ebetwetwe enkomode e de free Kingdom Herbal Center asoye. Yade yadra yato ne din se Kingdom Garlic Bitters. Mo amuhwe TV ne de wo hu se garlic na eda so a edane dane no ho. Na Kingdom Garlic Bitters no enema eyema nipadua no aya ewo se wonso no unya bi ana mebeka ho asem e de akyerewo. Kingdom adrei aya Kingdom Garlic Bitters ya ohunu no TV so a edan ho fefefe ekoba no eye adura ye di nnuane nuro bi te se vitamins na agum nti ama aduro no so wonum bi a eboaw etu how edifri we nipaduam edikan boost wo system no onkwamo na aba form no Kingdom adrei eboa boost no ema ekutu awa edididewo ani fru bebrebe na wunya no Kingdom adrei no eboa etu awo efri so wanya cold a mesro Kingdom Garlic Bitters eye adura me kanfo ede amount afei improve yakoma na minnuanu ma mutie me Kingdom Garlic Bitters ya ye ka ho asema kire yim wo bi a cholesterol adolso ewo nipaduanim wa ya no abribia beko ayaresa bia no cholesterol no ntimi mafom medical betna kasa video so aka kire se cholesterol no nanka eye ewo nipaduanim se liver no produce ba eye na eye na se bia kodidi nwanwan bi anwanwan bi anadwudidie ema cholesterol no dolso wo nipaduanim a eno no emmo nipadua no eniti ana me kanfo adura yato ni din se Kingdom Garlic Capsules and Kingdom Garlic Bitters edi amount enini adura wonuma eboaw eyi sa cholesterol no etu na etese etiso edi mount because wanum Kingdom adui garlic bitters no na afi odidi hu agura minua de how edi ebro ene sebo se emma moja na edi afurusane enam nipaduanu nu obo se na abobo toato akroto na edi how bebre bro afi wotena se che kakra wo se anansi acheme nan anansi acheme nsa wonsa no na ayetitiriti be papanom eni minuamu a mutie mi ene mu amohwe mi wonsa yetitiriti wonan eyetitiriti wo de wonsa emia wonan na esi form na obo se na atom Kingdom Garlic Bitters and Capsules no kopebi eto entena hokra afei susu no obi a efiri woto ase eba wonan kokom entini no mu twetwe no wo su tutumrika ne kope Kingdom Garlic Bitters and Capsules no nom sadro no ne mo hoban enfiri akomayare heart attack emo hoban enfiri yarewa bebriese abrantie ababa wenya wona nanu anu onam yesu wafiri mu misro so wonya Kingdom enuro binuma aya Garlic Bitters no ebeboaw ama yare pa friend yare pa no eden cause ebon kwamo no ho ban ema ekosoro no yare ntimi metena nipaduanim esa boye ho ban edi free aya hypertension ho mojabroso wesi manya bojabroso manya mojabroso misrewada me maame no me papa no me nuanom amanya aya bojabroso no monkope Kingdom Garlic Bitters and Capsules nonom na emuaw na enyi sa ha wono emfamfiri ho esa regulate your blood sugar no so we sugar level akosora eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules eno ana ebeboaw eyi sa ha wono nyina ayeden afiri ho diama esa aboa ema ye brain no ehiesie no Kingdom Garlic Bitters meka se me ka ho asema ye wie ne de hia ne se ubetu ka na wabawura baby biala ye ton aduro bia wo se wo pe ye aduro yi ebi
na mesrɛw sɛ aduro no abribia no meba meka sɛ woyi aduro no ahom aduro no ne ti no ɛyɛ fitaa sei ana ɛteɛ ɛyɛ fitaa enti so wokɔpɛ aduro bia no ahyɛ no so ana de ɛyɛ topa yɛ no so no sɛ meyi aduro no kyerɛ wa yɛatwerɛ kingdom agu akyire ha sei enti ɛno so no hyɛ no nso ɛma me mesrɛ number no egu TV no so wobɛtumi afa number no na wafrɛ me bibibiala a wonte aseɛ bia no menya abotrɛ ade ama wo na menya abotrɛ akyerɛkyerɛ mu yɛ number no ɛyɛ 0597 29 88 ana 55 0597 29 88 55 ana 0559 76 1144 0559 76 1144 eno eye number si edidi djuma o yaso enti no sabre ya wotimi nka onti bibiase a frɛ me na me moa wo na minyi sa ha wo no emfamfiri wo nipaduam afa de ya duru so no eye kingdom co capsules kingdom co capsules no enso eye ma obi a koko ha no koko eye amaman ne edori ewo ye nipadua ni ma na eno so asisi ntini no kwan ekobasa ede yarewa bebre ana ebrew wo ho na obun se ubo minimum na minimum ye wo ya afei na wasum eye wo hene afei wo kogya wo nan a wo bre ansa na watimi agya wo nan wo se ekobasa na de tipaye abrew tifani na dwaw eye kingdom co capsules eno ana me kanfo ede amount afei so utimi gya wo nan a wo begya wo nan no na mogya ana eba ma me papa se ye koko ana hawa kingdom co bitters no eno ana beyi sa hawo no ede afiri so obi so 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 obepusa na ni sa na ni so ni bisi basa ni nyina no koko no amaman no dore a hawa de bre ni pedua no na nhyiranka nyankopon se ene kingdom co capsules no aba abeyi sa hawo no ede afiri ho na afa wo nom no bema na ensa aboa awanya ye friend sen kingdom ginseng power capsules me so nti bema se waye mre wo mpam a wanya kingdom ginseng power no to co capsules no so ka ho nanum ema wura mfi kingdom garlic bitters no so mema obeto kingdom ginseng power capsules kingdom co capsules na kingdom garlic bitters and capsules na ginseng power capsules no eboa emema mayemre ewo mpam ye ka bema no hwan enye bema no wa wo kasa dressable life bema no de okọ ne yire nche otimi ye na sede bema no de ne yire man mo piafo so wo ye bema na wo hweme na wo ne wo yire di mpa so agro wie na oba na nka nkyerɛ se miwura medase na chese wogu hu anim ase kese ba akopa enunti ene ye de aduro wei kingdom ginseng power capsules no abro se ba bi eton aduro bia bowura ho ne kopa bi na mesro ye aduro wei no eye topaye co-bitters no eye topaye tremendous capsules eye topaye uyi topaye na ya tro kingdom edi ayeden edi agu hu nti hye nso emame so wo kopa bi ato ba bia so a ana fe box no wodo nsafa ho ana wo nsem kingdom co-bitters kingdom co-capsules kingdom ginseng power ne tremendous ni nyina sana etie number ni biem eye 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and afei 0559 76 11 44 0559 76 11 44 ana esagu TV no so ntu betima fa number ni mu baako na wafrɛ super tremendous capsules ema no mu die nie oye oba na o hweme enam yade haw egu anim ase ama waware no egu ama ukunu onhwe wanim menua ba ensuo egu ensuo na egu no enka edi akire no enya nikantu kɔ bema bia ho a na opamon kingdom tremendous capsules super tremendous capsules ebeboawo ebeyi sa hawo ni nyina yeden e de afiro obi wo ha wo ne bema hia bema no hunsuo wo sekunum na esa ba abonten ebeye den wotimi anyinsen eye aduro we ne beyi sa ha no we yinsen to ye num ekoyemum aduro kro ye ameka ho asem achi tremendous capsules ebeyi chese enam yade bia ha nipadua no na oba wayi oba esima na oba de beboa won tempa no say ya to garlic bitters ene ne capsules no because garlic ye kutami ha djuma garlic eye no eboa ma na eboa mema ye mema esama ema so ye oba esima nti say infection hawa
Winya Kingdom garlic bitters and capsules no ana tremendous capsules no boom sani ebeya enemu yade no ase ebetu entem mesro enrei so upe biato ewo kumase ha no wode wani ekire Fred Mens ewo keu wonsa ebeka bi ewo ho Danny Heba Misty Heba Apidank omunyina ewo emrom Corinac ewo Ashtown PFA ewo Tafu New Road Junction Paul Saheba wo kewo anase emrom B Heba ewo Fumesa ana wode wani chire brekum so no newborn chemicals ewo brekum Dr. Clement ewo brekum main station ho Rick Zion wono so no Golden City Park ne di enhwanimu Sunyan Cap Heba ana afei Green Light Pharmacy ahoso no okwa wonsa beka yenure bi nyina ewo ho number no ene Good TV no so na bra mede ma no AC Misrawada frame ewo 0597 298855 0597 298855 anase 0559 761144 0559 761144 number no Good TV no so inti yi number ni mu baako na freyen na yemwo o how bia wo bia mesro ba bia wo mayimu wo how ewo nipaduanum me se enko enya Kingdom garlic bitters and capsules inti be ma sa wo to a wo beto ginseng power capsules Kingdom garlic bitters and Kingdom cold bitters oba onso so obeto ni nyina bi this ginseng na wontom tremendous capsules Kingdom garlic bitters and Kingdom cold bitters na Kingdom garlic bitters ne de mesremo me maame nom ne me papa no manyini ko mo nsa no twetwemo ene mo to ase twetwemo wo mesro me se wo de nsa ka wonano na atoma ho bomoden ase obefre yen anaso obekwa kope Kingdom garlic bitters and capsules CB na aboaw ayiwo haw ene odadwe nyina e de afriw so na nei adura yeto adura obia ka ho asem no eye Kingdom enupa no eno ana aba obia e ka ho asem enti sabre medema no besia na madamu nyina amase se obia ntu anamon enkopa Kingdom enupa pa ni bi number no so de Good TV no so ofamu ba ko a na wafre yen na yabo enkomo enti man lady mede mekasa no ebesi ha yada se be mena se Obaa Erade kan ho Kingdom no bomode anakoji bi na no no na nso emu apomuden na ne ma nyina ntumi nko enkan ma women of faith the Lord is our victorious banner me is a champion ndra me baba akwata is positive oye midwife for konfanochi ne kwan of so a obejoin ni woman of faith no pokwabena ko konfanochi no hu pokwabena no sre no je me number to offer me uni me questions ya me tutu abai we say mami me srew fa me ka ho na me wogidi na me ya midwife a me gi awo na the way adwuma mu yes me ne niema no na no ayeko retreat Patmos e no say ensu a yekonom nyina ofa ho ka boso me so yi na me ahye nani monyam enti woman of faith to nsa frɛ yegusu 7 days of calling the favor of God TikTok mpaiba no pe gidi pa na yebewie ni nyina eda memene da e wo culture center kwahye adan hall bomode ansa wo yoba wo pa wo na wani abede a wo di akoda atade e no pregnancy kit be kan ho ba odi for pa beba Minister Audrey Ejapon Minister Ruth Adepa ono so beto jom na fe e Minister Abijin so ebejinam indeed the Lord is our victorious banner na rampa my lady me da sipi nyame nhira na yenchia yetiefo my lady hwe ade e koso wo wiase sese no ene enyan ene enyan papa nyame nhira pa sa odi program we bai my lady ye woni pa bi wo niema bi wewi a ewewi no onya obi no akana sema kire no ana ahye no so ana eku no my lady hwe ema bebre na mo mu nikunu my lady saniema we no mu tidem ye ntia wade asem de ehia no ba kokora odinese num saa tia wade asem pa de o mpa bi akira kwan ana ode nam na my lady ade wo ho so o mu hye no so no se wunya ye dise nyame agiros onyame abasa nyame abasa my lady se wo si wa wo tenase edun sa fichirim
edi mu agura beka se afedi medi mu agura ma bre mi so yire no akwantu edura na jo no mututu twa sende ana peja na ba ku ana na hasumu ha dodo mi hunu he we nyina ma lady nyema ekoso o ebi wo fie ebi wo fie ndi enkan edi ma lady ye be stress am ma ye an ma sisi so no so ya na ye me ya ma lady te obi wo se madamfo bibia ne de se adamfo eye subambo ne wadamfo ne ya na ene sei ana madamfo bi na kire mi sei na sebi o ka se tutuo koku ma me ka wa goku no edu ba bia ye subambo ne wono ana trase na abehye ni tirim ena obehunu ma me pani maladi mesi ma me pani bia minim no no odi fo ma me se me seti ade maladi ponu egu ma me no fo so no ma me pani eti maladi mi twatro da na adam so twatro da bi se me kan se bia ba ka se bia na abram pade suahu ti maladi asema me ka se na tie na ma mi ponu egu so Mami ba pani. System si se champo. Me kabi bia. Ah no de yede. So am so oda ya no hweji nani. So am ti malady. Udu se. Ya ya hwese anu musu se preku. Ai. Kwe. Tata last time na dia tufu. Aso no no ba no. Ya grace hwe. Enne ba bia mani abredro ya grace. Eti na ye mama ni binti ne ma biase. Malady. So mo be se from so ba bi ho a. O mo se free ho. Na malady abrante na ogina ho se. Ono die 22 years achabu su minsia na waja malady won fa ne kwasa asem fronko ne how ayo wono ani trim adwene malady enya bunsam bia edu ba bia nipa bi yasisie abrante ne yasisie na wonafa so ohunu so oba woni ti wono ho a na wapam enu bi no oye ho bunsam ni mami ni papa nti bibia no obi de kwa he bunsam abrante sense mo ka malady enya bunsam a wonse sana adwene no onya sa ensamfo na woto a wodie no edie ne duru ba bia ne mamba basa na wo mto no we wanya ho be ye ntoato a afa ni wanya ho fast time ma wo we nya we ho fast time ma malade wonya yi on trans din said de menya na no anam ne beko so wontimi mfa ne nkowi a na malade memra ma mi so yo tam no ko abna o ma me ne friend say abrama wonya ha tena se abna kotun ma abna kotun ko jando wo bisba asma tu mun gaza are ma abna ma me na oni ne ton ahwede ne your friend say Mr. Kukua ya wote agita o kuku jando won e pio kuku anso de nka ye de kuku de awe ni papa your friend sister kuku a ne ma say Maya 3 Abraham pakasai malady nyame isra opa na ye nto aso malady hwe ewiase obi anwo a oniu so obi anwo a oniu na malady ya na ya se ahuchirenti nipa bi fankrofo ajapade basa malady akran ko yakra fon da bi senkene nentena na onko suku no onso mwa o sajre me nipa ba ko disem nipa ka no wanya nipa na so be ka ho mami se baabi a mami obi ayen konkwache no yo malady se Ghana protein padifo tiamia child labor omu konkwache mami no asema ya ka malady nya gudi omu nche no akra no wanya mfinsia e wozi ade ni ya adwuma what work cancer phone say so for lie and crank it when you have a 20 wa wo bawo so for lie eye ne udi chance phone we si ye pon obi ankoje ne ba malady obi ankoje ne ba ata phone ni se mu no akwa Ghana hu kireti pani bia yi nani ana awufo bi abra pa omo ton ne ma no omo to papa ne twene malady meba ho malady de mechanic say mami kuku ya kana asemi kromo ase ahwede factory no ye mete sama me project von goche no da bi so de yakokko titi e twa kra malady ni wo koto se wa ma fa ma ukua da ya wada ye fa bi ko me omo sabe ka me de no mo me sia ku kwa me mesin no mo sia ye ya malady he emu oya na ya na medwina sem no wa insisi so
akura na pampa ma chepemi my lady oba kran mi say jelly nkuya baby no dia fa ntrim say pampan anu waso ni tiri so e de koba tiri ho aso wa chepemi no de tia my lady baby aka ansam no kosi ya mefo aso wo be tonie ma no eda no hye ne back ade ne ma udia okonkra tire na de sen wo ga je ma new station bi aba se di wo si tade no na honam de kona metoni nyina so uton yesika to pampa ne to chine na fasika no ko edwan ko krom enti san so abrabe bu amane na maladi nyame nhirawo nyame nyo kese pa amen se wonhunu akrai mmobo ewo kwan ane maame de ne nam so na me de akra wo be hira wo be kana numu asema hira wo na maame ne de sesesi akuku anu otie ye ne a omummo na mane mane di me say fin ne kopim kuada se me huam na me san enka samakrata na oni ni ku kwa me ya omu sabe kakata sabe komo de mane di eti sama me kuku ai na oda wotimi da otimi didi na kwala betina wo chen 1 year 1 year o kwa 2 million ana adi jane kwan wo de na asuma se onko si okoduru yi se wankoduru maladi ha ebi ni abadaye na me de me ya ne se sama mi onu susu be bokwan bi ato ama ne ma wo afeni mabi be kwan yeyem so o ma miensa enne hu fili so obi ba na wusisi no akraso ahwedie enam fam maladi sa kwan no wo teka ma wo ni se kwan wa na sa wo nam fam a wo bedru so fola no na wa hu ni se bia ko wani pa na ahwedie mu dududu twitwa ahwedie eso akwa pampan so onkoton mra na obi bansa na ade na ko school malady onu no ma de o mu ti school dem sua de o onu ne ma ti school dem sua de hensem hunu ani samfo a odie se obi bansa na do ko school no obi ba odi ni ko school obi ba odi ni ko school anti kuku a ma heda de anti na kan ho me se Ghana prosim panifo nkoche no malady o mu koche no sankrofo ma ana odo mu na do ya aride factory omonte no na se maladi medimani famu a ahwidifu a ye twaso ankra nyina kuku a na hasie eka abrampa mienye ne nyom kwa maladi kuku a na hasie eka sensene ade twaso ankra kumase emonte ne so maladi duru ba bia nsam ha eduru ba bia nsam abufu sebi ohia ani ahukire nti ohia ani ahukire nti na nipa bi ade ankrofo ma ayenkoa maladi akura mu de na yakoa o mesi semra ho hode a ma me kuku an o mu kwache no ewiase nyina mo hweyen mo ana mo frɛ ohini ni akola na ye beboa no ebi kura so mbe adopt no se di akosi ane se papa ni so pe omo pe so tena abura hwa na omo hwe no oyo awaye oba ese ne maame enso ani kono na ne maame ne ye da adwuma mu nyina mo ye fom dwuma okay kokko adwuma na be ya omo ni be kwa akra nti enne me die ni 2000 me de ma wom omo nkopa admission fa bi mpam school atar eti yesrem wiase nyina mo hweyen mo mabua me wai ne mu akodai no nko school na maame ne papa yi sebe yesi ejampoma ma abana bedru ye no ka akora odi ba fie no wantimi antua no so obegi 30 cedis wanya ama no tene chesa ho kire wo ho oba anadwo aho kire wo ho na wo na ubenya akahye usum ya sen kwa fa ma no enti no ye pemwa na ya mwa na koda no ntumi nko school ba cho Abraham pagema wo na omo fo ma semu twato na enyom kwan mo kwan Mampochenya misho kasadin Mampochenya misho yo e de na wo ka kire wiase omo hwe wo mpese omo boa wo no asembe na wo ka kire wo asembe na wo ka kire wo ka jono ya misho unti ko skwa ni ndu kasa misho bia yo ejampo ma yenti we yo ma e de megin kan da wasi ya ku pon shia ku na wajima ya fuina ya ku pon tum ko ma di bia mur ye bia no onye yi amede bia so ye betim tam bia efi su mi tia papa radio fuina
na abroad company fine queen and your coupon chiro. No one more here. Yes, you are quite 2 man, watching here. I'm a man, too. And ya holding your dash, Ghana, Madame Wasi. Now, Obiara warm one so per day, or the boyfriend, so come I want to I. And also, your boy, your senpai, or boy, I could I. Obaa boy, yeah, bush name, pumping, putting none again. Yes, you have to that war, I'm afraid. That one. You, young swear that say jump, ma. And to say, say, I like Jam Quano, Mokwanwa, Tahina Hoko for car. A cup of car or Katia. You, a bench here. Form Cosi Pragium, now Monko form Krum car. Aye. And you, ma, Madwas. Na man Mrs. Tanasman and Morgan. While at the one why, but won't two one can't. I miss a twenty now. Why are one no? Nurse will be whom mobilness or a tina for an hour. I didn't walk out. I didn't walk away. Master Monfancham, Mina Buffy. No moon yam as a more open now. I'm Mabahan, my bayard, jump more by Pacamac. Shadiba Wabaya Hanopo. Mamma Sramu Fancham. No one yam once a more. Say, John Lord, the yellow quality, I can call him. Gratiana, the time. So, Master Fancham, I. You, Madame Abna, because honor when you capre. Today, my missing in the capre, and I feel a cat and cast one to buy a pet. And generally, you know, Captain name is mean more one of Mrs. and a friend. Or friend Mossy, maybe a Bahama, Monday, please, Packet. Mrs. Wash it. No man, if you grandma, what one is on woman, but you know how we had. But you know, come over, Cassette. So I see, or the move or the overport. No, but you won't go ya. The sad way, not the bois. What look about you? Not to look about, I didn't pass a man. I say, we not a bad man to sound. Don't you know, Ujinachilla, only did that, Temosha Horba. And to my master, what do you want, Phantom? Matsejam, no mum. On was or pressure, no sauce or the box of the non banco. No movies in a veteran. Abrampa, a bench Gina Pragiano, Uso Moko Katia. Now, Bibia, Cow Munutiaka, Sebea Munko Sibabina, and co fasten Fatrotro, Ubena Katia Street. You, any a jahunko I, Rubenabi, Tinyame Aduma, Chinani, a Fred Busahon. Ti Cotronitin. Pamni sukwatel kama na muntwe foto mfa mechire yo pocho jiskani fininsa radin fa hon ko ai abna baba yo eya semu abije mumi ankwa homa so e na nsem wo ho ene Dr. Me hama besra yen onwie na fe yen kwa homa so Doctor say bibi aboko nyakopa domboko yo white powder eye papa na nsem ma lady be from America yo yankoi yo me da se me chia etifo nyina ya Prince Emmanuel Clinic yo Otafo ye ben okes oyarea tumrikanebra Obaa ebeto no two ways about it and there is guaranteed to send our can white powder no enema eye no sof mame say kitu abi no wate kitu abi no wahu ye frey abrochi for hospital the intom friend say onza Ghana obi yare na bia ye de kokonfa no cha anye kolebu anye ya na abrochi ne de ne ko ba yende abrochi fo no mum ene omu ba me wo testimonies no ye countless mum fi abrochi ba bi she de tratic bi on so de dru koma omu sanka abrochi na mfidi akese ne ye bra se nimde ne adewo ba bebre enti so organ ha de na o tri na ye bo modern so beba Obaa ho beto eno de is guaranteed me wadan se me person mebo na atiefo etie
no mu sɛ asɛm a yɛka no nyɛ ntorɔ ne ɛtwa nokorɛ ne yɛka no na nti sɛ producer no ayɛ ready obɛtumi abɔ aman na amanfoɔ atie deɛ white powder ne juice ne nnuane a yɛde yɛ aduro no na atiefoɔ atie no mu sɛ asɛm a yɛka no nyɛ ntorɔ ne ɛtwa no saa white powder no ho asɛm deɛ kyɛ sɛ meana yɛwota wodeɛ saa white powder no ho asɛm deɛ kyɛ sɛ meana yɛ mwawa meyɛ driver ni wɔ ha ɛwɔ Germany ha na me drive anadwo nko me drive almost 12 hours started 5 or maybe drew fee ahomache 4 started at 5 na be drew fee ahomache 4 na first just say me call ba doctor me tumu say ma branka sam honam nyina ze beto ho na me da me be da no pa na time so say me sora kwadwuma kra na asan ye dia ma me honam na ma poso teze me san so pressure kra so ka ho ntina e din bi na say program bi also na me tie say owura bi di white powder bi ho dance e wo or fi Holland no so no so fi Holland no Holland this dance no am tie no or can say white powder bi a wo dey aba na aboa no papa am say doctor san kofa white powder back because menim say linseed no buy no me no kasa ma mre bi me beto bi kra o man beto bi bre me say na yusu ya aboa me pa na me ka say mre bi na me ntini aye na mo gentimi from am na me ntimi na ntimi twa ho extra kra de bre woda mea enti me yusu linseed na aboa me pa nti we so me ti we na am say na me frɛ me man say o mon call hospital no kuma se ho no mon ko pesa white powder no bi mre me na o munya bi na o mu e de ma madam fu bia na oba no de bre me na doctor me sha ase ye no me ye no se me kwa adwuma kra me bedru fie kra me ntibre se the first na mo honam si ya me ya na me ntumi nya hwe no me ntibre me to ho so na me da kama me sora ho din mu se bibia afi de se me honam na ye me ya na poso ne oh me pressure me check so a say ba for ma kama a che say you know the white powder no dey say me honam mu nyina se de tora bia na honam twetwe na wa breast we ni aha ho ni ade bi say ni nyina se ntum say asa ma strong papa the white powder no dey in fact yeah adwuma bo ni papa me gide se o ma no bi no so no omo be hu de me kan ya ti da was pa na sa ready yi bi na bottles me no bi ade ma afia na we program so on the 5th of November and I'm about 7 bomb na am be pb mse no so beboa da was pa ntinde na me come ya da was beko yanim Brenusa na yankɔ yanim nti sɛne ɛka no good afternoon me your audio yama concerning white no powder no madam for being introduce white powder no ma me no che me baby a menya bi ato no no owo liver problem ti white powder no na o ka chem so no nom ya say why healthy wa start adwuma ko bibia ye normal me system ni nyina ye normal kranti me so na me ti e come at gigi e bo part se caterpillar no nti me ko ka che no se debi come 5 e ton white powder na anyway nbe ho nti wo de okọ explain nti me ko a me ka che lady no na omo ma me white powder no bi na nya me anim no kurani me ti ye me ya to aso for 2 months nti na nwumre na me ko ba ya me ye white powder ne black powder ne bi nom ye no oh papa inshrankan rade sa me ka kire wo say me koma na bo ana me ti na ye me ya sa ne me kana na me yo trofo se me ho ato me kra na na dwometimi asori adwon so sa na doctor ka chem say me ye nya diabetes na 6.1 ti doctor ne say 6.1 dia na wo ye nya binti no
Started so the meto in row so no mammy no but still no na nya asam ketwa na me ba benum we no me check diabetes no 4.1 say me ho atọ me kra ti me ka asem we a cho de ahyerade de anuonyam ono kwa na anuonyam hye aye ne dia ti me ho atọ me kra na nka me sori anadwo me de me nan si from kra akwadwo so me na se ya me drive me do fie na me si from kra akobie me gate akopark me car kra na me hwa ha ne ha so bi hwa me a me ntime nante me nice me na oh me can sample na what ase say de ni nyina kọ me ho atọ me kra wo Yesu di mu say me na ase nya me ya me koma mmọ me tini nya me hwe me je mu BP aduro ni bi say hospital nduro na me nom ni nyina atu ni nyina ato baabi na me nom mu aduro ni nko a da masepa na me nka ho na aduro na wo ye no bibia ama be frem be ye ne saa na nya me nhyira ayawo dia enuonyam hye enken rade medase rade medase o medase so ama me so manya danse amedi dase doctor the obetimi afre 055 333 yeah for course Debbie. Yes. Obi here so that's right. Okay. A hospital anka say say be a drugstore at because adro nani abonten. Any abonten. Adise oba ho. That's right. Okay. Into wait me afre 055 333 9915. Kumasi. Accra so be 0500 444422. Takraden so 0209 942066. Germany number ena egusuno. Ya watafu he ya otafo. Ofaka esi o Case Junction. Ubisa se oko Dr. Mehinham ho akora do beba. Yaria ahawache. Say ye dai. Doctor no last year IBJ ebe conference. Is a before yale papa samokai. O ba obetre kumase kakra. Oni onye diabetic. Matafe na ni sugar no. Kosoro na me frɛ fa kofijima ɛno so ɔno die obetimi adi Dr. Mayham white powder ne ho adanse enti me suma bi na bi kɔtɔ tafo baaye na me start ma me sabi fa no ampara next year I check in or check up no na I anomalize besi ne enti white powder there honestly yes asem no etimi me recommend man crofo abrochire pa e ma omo frɛ no omo frɛ be good the numbers no 055 333 9915 na yare bia wo wiase bia no oba principal na ohun beto stroke for ho to mu o ma cancer for de omo frɛ abrochire ba testimonies no de bebre Inti friend also bra ohun beton cry oba ohun beton takra de tema be bia ho inti nyagro na ye de aduane ene ye dro white powder is say aduane base aduane because you are steady ni peduane hu say ade betima boy immune system na obe boost no immune system no enya hoden a everything will work yes you hu say aduane awudie no ese wani nya ne de esa adwunya ne de akomanya ne de dompenya ne de brebonya ne de ba ye problem e won say ye hwe sa ne ma no aduane ne de ene ye de hwe didi enu susu nti na yare bebre abue de upa prince manola nye se Obaa Yaa ne ye do ma oduro ye chrecho kama e ma ohunu de kofa ya de ne bae ni ahwe ni council ni ma oduro nye white powder no kwa ne to ye amanfo ti se obi afra na white powder de via hospital you might be brain to bet my friend Waba. You location Old Tafu, ye been or say to school Prince Emmanuel Clinic. And two friend numbers now Accra, me say wa large and Takra den say war Apramdo, Tema Community 5, Prince Emmanuel or Dr. Mehinham of Rebi Biabe kama. Yada say so by Dr. Mehinham. Said Dr. Any better who do I bia. Na min chiraso. Emma Dr. Mayham no nti entrance newu yade wo ho a eduro ho
yɛda CP so ba yɛnkɔ amane so 0554931931 0548 93192 and then some I borrow Sufiano. We are away. Nina. Hello. And council a video ye. Boko. Wait. Nina. Oh, Mama, Mammy, I be. Ye. Yeah, that's it. 1. Hello. Hello, Nini. Pizarro ain't you? I'm in your papa Bianco Pongo, so I will show no one do it. I did media or the Akumape, and Yaman counts up, so no pumpkin. Namacha produce IBG. Now, Nini, Sake Siao, we shall see a week card by a fair Bifra, a dear wire one no. I was in some of Kosu. Diana and Tiltino. Yes, let's say, I did you a view of wow bit much to for no guy. Another one only for the other, the old Saka. Name more in me, Babu Freya, no authority. Shadu Babia, Nipabinum and Shase, Elias Yahidi, and Yedem Kusin Kunao, and once in a swab of flay. Now, Elias will be back here. When you say, also many of that be better messy, Yadio, oh, the dear Timissima also mother dear, and our mother Mobosset and no be by a mobile. Who do make school, air show, my pet, Jinabe, Papa, do my sister, and do my Jina Dachano. Would you be our funnel? To home funny school said that and say, on to one in Ubiba, over money to another Tom or not school. Or any mamma, I be away, do baby, uncle could get one sing at me, and the man ever. When you can't say, Mr. Winnie, and Srakutia, or Manoba, the Kilabi will be the big woman and Yadia Bear. Hello. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon. About pint you. That's all. I cry na dia na mpesa meka kakra fa wonya mincha obegre. Na dia bia meka se nyi nyankopon na ewe ni ka bi afa. Enke bia ye bekọ so ayemko. Awonko podi mu nsem. Ifise ye kai be bi pa na ye nso yete. Na obi ye dia ba be jankofo, tankofo nso ne nko munye yi. Kayensu yamfa nkofo nsem ne kayensu yenya nhyira. Ani atete ni wo hawa ma ya famu. And I'm share video no TikTok man na me raw ko. Ana me si enti nkofo gusu brete di ye bre yi bi. Ma nya min shraw na onye okese. Na minim se program we ba tete na enka ye mu bi. Ayemu bi ene nkofo kwatena ya se do mukunu mu ya asofo. Na omukunu mu ne ye da ye ne ye ntumi anka ne ye sa aka se ye ya benfo ye nkurabone no. Enka ye nso ye ha otutwae. Manya mi nso opa. Asofo bi ya se no ne na da wie no asa abone bayi. Se be be pam. Nipa wa kunta bebu o. Hello. Hello. Jampa cho yentie o. Pacho ayini, Sumpani. Pacho ai. Onini Lamisha why? Amen. Lamisha, ene nkofomwa odibwa. Iya so yo die ya, oyo odidi ya odie ye. De okuma so bi ha no. Ya me mama so die ye. Hello. Hello. Ejam pacho din baby afrifri.
me ka se de ma hingu yentie me ka se ka kala ni nya kola na mo de ba ya na mi shi na Yes. Hello. 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 Pacho yentie o. Pacho, obi jina so ana ngasa. Kasa why? Yo. Hello, Sofmani. Yentie o. Hello, Sofmani. Hello. Madam, ye kasa why? Yo, good afternoon. Yentie o. Hello. Hello. Yes, yeah, cool, Cameron. The piano, the other put in the Bamet and a quanker. The girl that was for the cook master. Obayan, when she master, I want to put that master classy. You see, I want to also. I had to pack us and all like a far for you and your band. Now, if you see Salano, one more way of masturbation, you know what I TikTok do. Then I'll be one with you. I mean, no, from. No, where you want that man, where you shy as and papa. Yeah, one kata. I see the baby. They are me to make a come out of my so I two more on. This is papa on the back. No, I had to you, man. I am so arm. Let us say. It does aunt. I mean, sure why. Hello. 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 Good afternoon. Yentie afternoon. I'm passing out a colony de Ayaman and Shira, a mouth quite thinking. Now, I am so corner, so I mean, on the swat already, and I asked an agent. I'm also mind this share a cat masturbation to be a woman friend. Still, I'm when you're 55, while you're for most. Hello. Hello. Yentie o. Hello, Sofmani. Yeah, Jo. Hello, Pacho Sofmani. Who also kasa wa yentie o? Pacho Sofmani, masturbation no na me so ha me. Wo so twetwe. Pacho. Gina so ne fa number why. Na chese say Ghana ha de o hia wo ba ne za. Ne sa hye ndrosim. Wo hia be ma ne sa hye ne pantim. We di twi we di wom. We di twi we di wom. Ewurade bra be boa ye why. No kona no aye dina mai. Okona no aye dino. Na abrampa. Omi heba esole. Hello. Omi heba clinic ya so ye no ewo ebuakwa sepase ewo kumase. Me pacho akra nso so ye wo awudomi runabout. Se wutie ye na se nyarewa me bebo so yi no se bi ha wonko ade a na ne nyankopon enam so aboa wo. Obi wo ho a owo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka se ebefura ye won senchani bi wo ho a ubehu ewo ani ni so enne che se wani no ebefura mambo sa senchani ni bi so emfa nkyere ani ni befura obi wo ho hu ade se bo obi hu ade se ngusie obi wo ho a ensuo eta nani no eso obi wo ho a nani ne baako hunu baako ehunu obi wo kora nso so ase obi fira kire ba obehunu se obi na eba no enipa ne se atade kokko anase atade tuntum na enso so se nipa no amen no a onhunu se eyekufi anase eyefia eye ani no na efra na ebo nkaye enti saa wo haw no se ohunu bi pe ewo nipadua mu anase wani ne so a mesero fame namba no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa wo me namba no 0594 873969 je namba ni biem 0594 873969 aha ntime pato namba no eno no fresi a eno achie ni se wutie me obi wo ho a stroke edna to form team stroke no da bia metena fidie so ameka se ye wo yade bi wo ho a se bowuro ni padua no mu ana unya sa yade na stroke de ne ho bagim yade bi ti se pressure ana se diabetes
pressure ne diabetes kro no anso na say friend ni pani me pa cho tie ni na say pressure ne diabetes no wo bi na say the stroke brewa eno so nsenkyere ne a wo be hu oni padua mu e kire say pressure ne diabetes na wonya aye no the stroke bro no nsenkyere ne bi nso nie wo bo so ho na wo nsa wo nan eye otitiriti afenso obi wo ho a wode ne nan tia fom a wo bo so wo nan na wo de tia fom no fom no ya odofo se de wo tia fufuo anase mattress so no anase se de wo tia dia ateche emu no pressure ne diabetes no a wo no na ebo nka se stroke de ne ho gimu enu nti omi herbal clinic pe ye no ni bi ne no nom na emoa wo enu akire no obi nso kura wo ho a ne nan ho hyehye no se de wo de ointment ano wo dene afa ne nan ho no anase te se de wo de ensuo hie bi agu ne nan ho no me pa cho sa ensenchene na ho hyehye no anase otia foma na fom yodofo no se wunya bi anase se bi how na onya yade e friend pressure ana diabetes foma se stroke ede ne ho ebagimo sa wo ha kro no anto so no se friend pani se eno no so no sa pressure ne diabetes kro no an se ebe fra wani a ena na me tiechire mu no ubon se so bi fra chire ba ubehunu so obi na eba ne nipa nsa atade kokko ananze atade tuntum na enso so wa menwa unwu na nimu dua no eye pressure ne diabetes no awo no na edum wani mesro famena mba no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo eno akire no ebi a wutie me wo kompo wo asma me pato tienie anase se bi mesre meka hania eda bema wa yase hania no me pato enye emema nko an ye wo no mo ema yina timi ye wo ba bi ho a sabi ni funuma echi no hania na bi da ho ni nyina no awurade efa me so ehwe afa enu se wutie me na se pressure ne diabetes no amonya stroke no awie enu nti wo je wo ho a enya enne awurade nyankopon ena me so ejew wo dia ne se wo be fa me number no aba be pie mu ewo omi herbal clinic se ye kuma se na abeba na se akra na abeba ni nyina ne ye behwe wo ye number no 0594 873969 je number ni bi 0594 873969 me pa cho mo hwe TV no 0075 no eno no mea na mepeke enti se mekasa wia na eno ne de mafre 0075 no eno ne de se mekasa wia mea na mepeke aha nti no sesi ni so ofra na de obenye obi amana peke anase de me secretary ne ebe peke no 0594 873969 eno a chen se wutie me na se stroke de watu fom team anase kompo ehya o minimu anase wutie me pressure yade ebi how ana asma how a mesro fame number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so emoa wo ebi a wutie me wawo ba akra na wo no akra ni ntimi nante obi kura wo ho a ne ba ni ntimi nante na akra so wonsa ntimi nkasa obi kura wo ho akra na wo no esensa akra na kakete so nti no yesi akra na kura nsuo ba mesro fame number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so emoa wo eno achie ni wo ye bema u prostate no doctor kan chen so wanya prostate cancer anase prostate enlargement obi ho a ni prostate na anase ne be ma no kra no odwonso a wote yaw ewo ne be ma mu obi ho a ye de dro ben catheter ahye ne be ma emu me pa ocho mesro ni nyina sa wo ha we bi hawa odwonso a dwonso ne emeye odwonso sabi mesra meka na odwonso wo be ma no emu ehyehyew obi kura so wo ho a dwonso no edene pa enso so no se ya nhye ne pipe ana se ya nhye ne catheter na ya mfa dro ben anto no be mma ontime nyonso enne awurade nyankopon na me so eboa obomodna ne bra na omi herbal clinic ye ma onuro ne bi na awurade emfa ye nso emoa me pa chaw eni gisam ne se omi herbal ba bibia wo ewo Ghana ha wo hia me nuro ne bi no se wo pese ye mfa bi mra wo na wontimi ma esan yade yede wato da mu nti sede wani no ase adum afa no se o ba me maye no ho be ye odene a ye betimi de aduro ni bia brew na ani gisam ne se ye de aduro ni brew a minni kan nyi usika ansa me pato tieni se ye de aduro ni bi brew a minni kan anyi usika ansa medical de aduro no abrew se wonsa kan aduro ni wia ansa no asan de usika aba na emom amanonefo ne de mo amwa amanone ne de mesremo medical agimisika no wo send usika no ba wia ansa na ye nso ya send enuo no e de abrew me pa cho party ni yade bia
how ube pesa yemre eho duro e wo Ghana ha no se wo cape so wo sunwane se wo takora de ene ade se de aduro ne bre wa mini kan nyi usika ansa medical de aduro na basa won saka aduro ni wie a won saka aduro na wie na ansa na wasande usika na ye de be aba na emom se wo amanone de a medical age misika no ansa kora na nde masande aduro no bi aba abrewo enu ti se wani tutu wani kekaw uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako enhunu obi kura wo ho anani na efra no ho nani fitaa no fitaa foforo obi afifidi so a etene betuntum ni so ni nyina no eye ni na efra na ebo nkaye obi wo ho anani no so ni wisi kusukusu ti sade ententan bi esensan nani no eso no obi wo ho a ohwe light abo nsa light no ase de light no ehye ebo mu no ase bulb no esanda ebo emu obi kura wo ho ohwe bulb anasa lighter sade mo ha efei enkane bulb ha yi wo no hunu ni sade nyankonton etwetwe atwankane no ho ehyi amesrew eye ni nu na efra na rehusam ne se eni ni se efra ho ebedi kan dodo no ebedi kan efra wani ni baako se baako fra se ewimu a na so tena ho na so wa ama obi he ba kan ki ama woduru a oba odofo wo ye dani e ba be fra baako no aka na ma waka dem me pato party ni e na rehusam ne se ye wo ohaw bi wo ho a efra ni pa ni eno ne se be fra wani no ho wani no endutu enkekaw enwo enya ohwe wani beba ho so no na ebo pa akata wani so eno no bo nse wo ho mo so wutiri paaw ana wutiri fa edwaw gagagagaga wo bo nse eba ne kɔ odofo saa wo ha no wotenatena ho a ebe affect wani ama wani afura wati ase wutiri fa paaw wuti dwaw wati ase wo nse wo ho na ase wani no eso yo wisi kakra wani beba ho so no na afura wani baako na esan aba beka baako enu tintina se mani wani ni emfura eni no tie se ehye ase a se etutu ekekaw ewowo eye se bo eye se nwusie na se wa mpe ho pomasi bre odofo na se okoye se yemfa glass ma yema glass odofo wani beba ho so no na ani na dum enu ti o me he ba clinic fa ye number ne fre ne bra na awurade mfa ye so mo ye number no eye 0594 873969 0594 873969 mesrɛ mo a mo frɛ no a yɛmfa no mepaakyɛw yɛbɛfa mea na mɛba bɛpeke call no ɛno nti sɛ mekasa wie a mɛba bɛpeke wo ɛna mo a mo frɛ so no a me secretary ne mo kasa no mo nya abotrɛ na mo ne nkasa kama o me he ba clinic Accra yɛwɔ awudome runabout ɛne yɛwɔ ɛwɔ Accra afei Kumase nso yɛwɔ Abuakwa Sepaase ɛne yewo Kumase mesrɛ Accra no yebuki ansa na yaba tienie Accra no yebuki ansa na yaba medɔ nipa asɛm di booking ne menyi sika ɛnu ndi sɛ menkura no wofrɛ menkura no mka sɛ booking no yɛgyi sika a kan kyerɛ nkura ne sɛ papa ne se booking no yɛnyi sika ɛyɛ wudini ɛne baabi a wofiri ba no ɛhɔ pɛ ɛna mehia wate ase wudini ɛne baabi a wofiri pɛ no ɛhɔ pɛ ɛna mehia enti yebuki wa na waba mesrɛ Accra sɛ yɛmukiw na sɛ woba mɛmo wansu ka aba ofie ana afa mu a last week mo ba ya muki mu na mufu mo ba ya mema mu tu ka ebe a mo fie mo mfa nche me mesere mo esan se metina TV so a meka se ma ye mukiw ansa na waba enya mpere ho ma o ba frɛ yen ni ye mukiw ansa na waba e wa Accra na emom Kumase de da bia wutimi ba enu akire no wa wo ba Accra ni ntimi nante me pa cho tie ni e pa wan kasa wo ho no emanfo etwa wada pa esero Accra no kura na wo no ya na wabamabu esanse wontimi nante Accra bi kura so wo ho a na dwene nkreke mesrew fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia utie me wodwonso kete so dwonso krobo ho asɛm na meka no so wo ye panyini na wodwonso kete so ana wo ba no okɔ school wati ase okɔ SHS enso wada so dwonso kete so kan wakoma to yam ne bɔ made na bra ne yemma waduro ni bi na emoa wo otifie wo twɛn de ben agye de ben enu sɛ wo dwonso kete so wo ye panyini ana sɛ wo ya akora fa number ne frɛ ne bra na yemma waduro ni bi na awurade emfa ya so moa bia wo tie me obi wo ho epilepsy ha no wutwa tie nie obi wo ho a otwa
obi ho a wotwa ana wo ba bi kura ko school kakra bi ni afro sa akora no wotwa ahwe ho kakra bi na akora no eno asa duro yo se nka me kire duro no na nka me sunsun akare aka ho wo how dodo no ano se wo ma duro no amfa sunsun akare anka ho a eduro ne moa no kura ye baako yade bia e wo sunsun edi akire yade bia e wo sunsun edi akire wate ase endi sa epilepsy yo se nka me kire duro ne nka me sa de ho akade sunsun akade nta nka me kire enti muntie sa we se nso ma me nche achade baako wa se bia asma how uba sumpa ha se ya eno no me de aduro no beche ofiri eye nipa baako pe asma ya de no broni ntimi nhwe fokura ne se ya ma on healer se hwiehwia na se asma ne bi hawa mbu beba ha se na wa betena me nche na wa beka na me de aduro na ma na wotwe mienu so no me de aduro ne ma won de asi no wa ba beka omi herbal clinic yewo ebuakwa sepase ewo kumase akra nso yewo awudome runabout ye number no 0594 873969 0594 873969 and 0550 570075 me pa chaw se wo akra Obaa ubebuki kumase nso so no eno ne de ye mukiu baabi bia wo ewu Ghana ha sei no wo hia aduo ni bia me ankasa me package aduo na me de abro kama me di aduo ne bebro won saka aduo ni wi a ansa no aba betua meka na enso so me pa cha so wa abrochire wo baabi se Canada wo Germany Japan ne ade de a medical de ajimsi ka sa makende Ande saba, e wo mo bodi ni ma.